Amarelera Okuganda Abandi bafereire Abandi bene amagana Ibakumenya konshunda Umane bene mosapira Yesu bakamuretera Abantu benshi abanga bene baranyinji Wabatangira kimwe Abandi bashobore Yesu azabiteme mutamo Ensino kwitenga kwayo Ekiyonga Ibakira kushunwa Mukama wetu Yesu Kristo Niwakaba Omuntu Okaraba Omubosasi Nomanya Bene Byomuntu Umoto Entamani Gawe Narukundo Yawena Hati Obangizomuri Yoheka Otosasiro Tuchize Obale Yemosapira Yesu Bakamuretera Abantu benshi abanga bene baranyinji Wabatangira kimwe Ubale bene mosapira Yesu bakamuretera Abantu benshi abanga bene baranyinji Wabatangira kimwe bari munonga abanshozi kwaya nshozi bwera kwaya nirga uko muri Buganda kandi batwishongorraje ntwenda kubakira mwena kandi kubasima ntumanya omukidaromu ningo mu horeje harimo abantu bingi ntujya kugira umwanya mwena ntubakira bino nimbareba kucara Keren Kayonga twakwakira kusima umugurusika mpingo meya wa wentutsi kandi umurisa wente mukuru tukusima kandi twakira twenda kwakira paho Professor Bazrake ibari munonga Afrosema twakushemerwa Professor Bazrake kuruga Makere University twenda kwakira abantu bingi munonga mwami kamugisha bati mukuru w'abakristayo ahabo bureberezi bwa nkore twakushemerwa yibari munonga n'abandi bantu bingi tujya kutunga umwanya kandi umcyara cyobashu twakushemerwa twenda kwakira mutsigazi mburakajwa ryaho bamwita Matsiko twakushemerwa mwami Matsiko Oscar kwe nayindo bwa member bwa parliament ahabwa Western Uganda arundi joka kama ryaho naona ndo bwa member bwa parliament abwe mnyeto ya Western Uganda umwami rwakigunuka na namurebero we nayindo bwa central mwena tubaza kubakira kanza kutunga time mbenu omuntu twaza kwakira ngo atubandize kutuganirira no mwami Apollo Muhumuza barya no mushubuzi Kakongoro umurembo rwambara akari umukozi wa government arukora umashanyarazi ko muntu mukuru aho umurembo rwambara no mushubuzi mukuru no muhingi gazarwo mu maka gahina kasento bunako wo kunkaga kumanya kora okwe umuru wampara mbenu hati no mushubuzi kandi ninyineka inabana inabataba nabahara nabijukuru kandi hona ashomere
so he has the perspective. Obugaiga umuramwa gwitu nukugira okukora no kukuma obugaiga na nabagambire ngo abantu nimwe mwena baryaha numubuza kundu banargireho ente zanje mbwenu zirayongera ninga nizagaruke nyuma itaka ryanje ryayongera ninga rugumeho ninga niza kuza kuruguza ruhweho mitumba yanje n'urutoke rwanje bizimbe byanje binyombekire biryaba byinwa abandi ninga biryazo umushagama yanje bijukure inga bijukurize numbimanya abantu bingi murra umuntu noshanga babe bari abantu bagira ngo mugaiga ngo mwaka moderator webare okunyakira otaferwa aha tayari west orwakashatoru omu program omuhinji no mulisa nataye mu district ya Kiruhura aho tuza kuba tuganira n'abahinji. This irrigation ekindi kintu kugikundaho obwiro bw'umushana abandi bana barra ngu entoke zo mirezi ziriki itokuni yo witu ni green yonga mwene irrigation system yo nongi tugikunzira munonga kuto argument igenda ntereba ganda maka ntereba barisente zenjungu tware harimo cyo mugasho munonga omuntu asi akamashare kugira ngo watunge mpiha kandi nteze nyankore originale abantu abengeno bazirisa for prestige ebyo nebindi nanye Edmond principal farmer omuhinji atakwata mwita ekireki aha tayari west Nikiri Kembo Western champion gaya kanterorhi akanterorhi rume pa nareba abazungu n'abanyobusera bari nkoko mu rusozi nkaba icyango munonga nkaba ninkomo muri inkaga odia meni yekentera hansi munonga odia
Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 8 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku smart aha mitwaro 12 zonka Zuku smart plus aha mitwaro 16 Zuku classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 35 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe Otaferwa aha tayari West. Commission kanta chambasa kubara abantu bajangu business risk business risk nakachi no so no basa kuzom business chikwetenga risk okweguza senti tikibi no kunkubu wazeguza echiwaze guriza niki hata aba kuba kwereza sente mu banka bajangwa amwergo mwezi noza kushashora ziti kunke sente zona bazikwereza hati nyecho chikambo chabanke chizo abo kubati nkatunga sente natunga sente bampa sente nazo mza billions naza hati haba hukujabira so kukugira nyinje nzikujabiriza zikujabiriza so ato kubanoza kushanga waza koisa sente star zawe so kuko wese star zawe noza kugira ikizo akubo kushashura usigarira yinjija kubikiza ebi kukira kwita business niki echo kubanza niki cyo nabagambira ukwehora beguza sinto banks borrowing too much nonkana chize 14 billion bakuzimpaka nkazireba aha account yanjye kaspend so borrowing too much it becomes a problem can lack of control at business kuzukanya
control yakurema hata bashuma bakutahira so nutekwa kugira management nungi waza kushobora mbwenu ntukura bakabagira ngo umugiga atakuza mu iguru umwene kigumere ni nkukora abo umuntu inagwe turuzo yes kungayira kubagambira ngo abagiga nibazo mu iguru yes abo kuba abagiga abantu bakore nguto no bakora amarwaro imishoro yabo niyiba hati wutine chora tireyo hatarahanga kwakirreke so ebyo kutina ngwagiga harato kuza mu iguru eco mucergeho eco abantu ino kuba kipangire kunka tumini ntekateka ngo iguru ndabandurumu aho kuba ninyenyombe cyarama kanisa ninyegerete hati ekikunde mesa kuzayo niki nyenda kubagambira maybe business umuntu yakutsamu real estate ninungi ukombe kamaje ukagumana utunga rent bwente kokweza kombe kenju utandika kushoroza mpaka ubwo rushano bw'urufu so tekushana na nejeje yito ya hardware yo kucuruza no basakuza umkwimportinga twantu importinga we ha China ukwimportinga kurumu esente nyingi so na export ibyo ne bintu birungi jowerare ninungi na perfumes abantu betenga kunuka ki embaz abantu batekwa kurwara wazo mu pharmaceutical ne business nungi na nirwaro stationary deri n'abantu cyo bakutina hatkonkani ndachikanyiro funeral services abantu ko bantu barra iyo no kora sente ate shandu kwe kugura nkamitwara 5 kuba kwija bagambirisha to bagambiri 5 oyi hayote ne bienso ori ajarata agoba so utatina nguba bagira ngo uriyo no tunde shanduko it's a good business akuba ukufa kukuru hardware eyitu nyo wambuzo tinu nda kushubura ki nyo kinkumana hardware tinka gambira ikindi unkanye ndachikwije chikuriyo mutwe ntaza kutandikisa obe wakiteka tekire umutwe gwawo gwachagiremu ukaje tkunkana nyenda kuba kuzo mu hardware dero nanye nkakugira kagambira ekirungi ekiryo mu hardware entertainment nayo ni business nungi abantu bakunda kucakara kandi kwa kucakara iza kuba ino mushaho bundi zona ushanga yazi kusigira so mutateka teka ngo ine kutandika n'ikintu cyangu nyonka tandikira mu kioski kandi yo mukatare nkasharaho na sabundi ebitori so utaza kwekwaso kutandika no you can do any business nkatandikira mu kioski nazo mu rokapu nabona kuzo mu kintu cyangu wawe genda nogera experience nuko gumano yongera kandi duka ya wotagiririri nekora shubura nukurungi hata abantu ikubazibira kutandika niki negative thinking ukuteka ngunoza agwinchi ni woku why agwinchi ni woku tandika abantu bo bakatandika bati nangwa bamwe ko bari umutaka ijana atandika ngwiwe ngo ibintu bigumire harimo magoba naja ntenga kanzimu ekindi ni lack of initiative ukahurira ikintu wakijura utukantandika abanje
kwangi nakigambira okutina risks tokwenda kutandika ngo sente zawe staff no niyo nabagambira ngatandika na miliyoni 8 bakora nakora bakuha amabanja ukora hati ekikuchira kwita business ekigita nokubura obwesigwa is number 1 muntu kora agambe ngu watware ebintu nobirete ryizoba obirete otabiresire ugaruka omugambire otanaremwe otiniza kushashura ryizoba o making sure ngo ekiwaraganisa abo kubobwe nibagumana bakwebintu nabagambira nyonka tandika nasinga enju bampa miliyoni 2 same house ekayashikire kutunga miliyoni 8 same house abo kuba nushashuraki kunka wota kushashuraki tuba kwama banje wazo mu ba suppliers nibakwebintu baranu utambuza nibija kwereza ebintu but ekizibu nokugiraki nobutaba mwese oshemere time kushashura okubakuragira okuwaragana noriyo wakwebintu ikindi ebintu kwenda mu bunafu nyonyenda kubagambira omwaka ninshinga eduka yanje emirundi 3 times Christmas, Easter na Chibanza bizoba mbando kandi mu Christmas niko gukora sente nyingi abandi baza kugira baza kubyama niho nagenda ninshaba ningaruke eduka yanje neyigwira nkora abo kuba tubona ngo n'abakristayo bakuza abakwiciriza mu Christmas abantu bagumizamo sureka kubyamo mbero bikuru nyona nakora sande ninkora sente nyingi so tinka yo shakutakora ekinde kikutwita noku jira kwenda kurakukiriza kutunga sente you are in hurry to get rich echo nchitekwa kwita okuba envious itwitwe kwatara nawo hati nimbasa kurgaha ntine siminti ngende kipakire owakashi konko mukumanza bo bakaba abantu benda kwitana hati echo nakibihamu hati bagambira nyoni nkurura abashubuzi konko abashubuzi abine ebizimbo mu town tabashubuza abandi so abawon bon kurra kunkantu kwatanisa mwamutakwatanis tumukubasa kukora sente yes kandi ekindi korabe kwaragira byakutanaho utaza kwekwasa ronda umbazi ukagwankahi kati byo nkatata mukanazo mu transport nazo mu trailers ezo zigumire nosa kurandiza kingura ko nkati tugira ba driver mu Uganda waza kutunga driver murunje no muiha Kenya umuntu shanga narwo mufuso ariyo naza kuvuga trailer akurakinga experience sesente zawe hati nkeri genda emotoka zona ziri computerized tubachikana kabiri ebyo honda ebyo kusharashaza no washaza computer nefu kunkati twile ba makanika bo kukoreze motoka so wazamu nonoza kutomera ikindi abantu kuzomungamo mana nkuku mana don't waste time
namanya nkwara zirye nikikumaho so nyina abana batanu babiri no batarakora nanye bashatu ninkora nabo kandi no banyambere hata no kunkabe ntaryaha maybe ndiyo mukadrowa nyo drowa na nagizaho icyo kubasa gukora kikuntwara kunkebinde byo manza kuteka kuza ordaringa gukora kino hati ibyo abana nibabikora. So I have confidence no bunakubantaraho the business will remain. Ndukushembyayo nanye na bishop ariyaha kunka nyoti kwikirizo mbyo kurara umucaci ibyo kurara numushaba nyebyo timbira kuba tinkarara ganisha in fact nebyo kusiba nyoti nkasiba abo bakurgani nimbaho nyonka atakaraga muzei wanje nsiba ati nyonta ndike kusiba hati tengo basi so tukatuzo mu church tushaba turugayo tutaha niyo tradition nyoti nguza kwindura nzo mu church yanje namwe abakuja kunteganisa ngo numwenda kombeka za church zebu wempe nyoni mbata kubena kubareba ninjati kombeka all saints nagitamwe millions eryaho tushitamaje ati ngarike zo kuronda sente zindi anga tinguza mu chuwempe so nyoni nimbajara ngo kurara no shaba nyecho tukirankorire icyankorire no kwimuko kaza gukora rero kashaba mukamba kakupressinga yes konkebi byo kugira ngo nahaza kurwe sente zirge kurya zibandami icyo tukubasa kandi no naye nakikora nakitunga so mwe bari kumpurikiriza kankoma another round of applause. Icyo kubanza n'ibintu byo kwanga cyo kubanza n'ibintu byo kwanga kushoma sande ngo kaguma no kora hasande kandi kiragiro nkigira ngwebiro mukaga ukorere mwe mirimo yawe yona konke cya sande muri hati uno ukora hasande mwene iguro rero konka mwene cyuwagamba nyo actually nyo ko kusiba ni kunda konka kaza kusiba mwene njara kwiyamigire yamiga naja tu kasiba wizoba mwene ndakap mwene nanyiti kasiba konki mwa bakusiba maybe musibe konka mwene twe nyo barya ruyari nchibasa okutakukora aporo rutaba twakushemerwa twakushemerwa emera twakire ubwo naenda kwesimba mbwa MP aho mumbarira City North yebare munonga nango umwe bakaba muhakaruru bagira ngo ntushana kunka mwene hatukundi jiro mbyo bururu ruyari unkurekire ugendo yefere nyira kwakira DPC ahabwa division yetu twakushemerwa yebare kwija kandi ntukusima uwishemwe umchara Reverend twimire twakire ibambe ikonkiwe to mchara ngundu twakushemerwa mwakire n'ingaro zamani mukama simwe yebare kwija honorable Jore Kagira namurebomu yebare kwija twakushemerwa kandi of course
platform okumu murmbarra ninjira nawo nayisimba mbarra City South, right? Okay, hariho bakwete enjoki nerga bushenyo oko niwe mugambirizi w'ekibiina kya PFF. Enjoki njijo yakari mu NRM no shuti yarugayo ebire bihingwire konka twakushemerwa bambe yebare kwija. Mpora tuzagumizamu twakira abandi ntija kubamanya bwanyuma kandi tuzakubagumizamu. Ladies and gentlemen, allow me at this juncture mbwentu ahurireho omushubuzi, mbwentu garike turireho iteka omukozi w'ebiragiro yo parlamenti ryihanga abantu bakuzatwine ba member ba parlamenti 5 ni 10 nabandi 15 or something mbwene barengo muri 5 tuzakutamana constituencies ezindi. Ekintu ky'Obugaiga parlamenti n'ekigamba hoki ahamaka aha level yihanga, aha level ya families, aha level ya communities, mpaho hariho policies ezikwija nitwetenga tumanye yo leaders bitu nibagamba hoki aha kukora kandi bakagaruka bakarinda Obugaiga obwo bukaba transferred okuza generation emwe kuza handijo. Honorable member wa parliament Dickson Kateshumbwa ni member wa parliament wa Shema niyo Shema municipality bina kagambo kabo muri Shema bakagira ngo Shema ne yagayaga okuyaga tukugira ngo nokuzana itwe na kashare witu tukatugira ngo gwenda gujwe kashare ahabo kuba twine tubasa kuturo mushana kandi tukabahoje konka bari Shema ne yagayaga niyo batandikire za sako niyo habire haba amashanyarazira ebintu birungi bukabitaha Shema abira commissioner URA nintekateka aine vast experience tirenga ruzamani twakire Honorable Katesh kurga umuri Shema municipality kandi na watuhereze ntekateka twakwakira Honorable. Webare mnonga umwami akoraje protocol yona amazina mwagahurura kandi rizo things agamba abiragiro abo kuba turyagamba business tukwe nyowe umagara ganje nasya business 20 ezinkozire ngateka ho banda nateka mandazi chapati na fumira ninjimanya wakwata paketi yengano no ya mchapati 30 na mandazi 28. You try it. It is free cost accounting. Na korahona makara kunagire India na shangayo card zinungi kushoma na leta card za wedding na korejo business na koraho candles manufacturing niza nazo mukatare kamate nkanyine kiosk sabernina mu Kampala nazo mutraka transport na ibekaho greenhouses zeze nyanya nachi nazo mu nkoko imyaka mukaga empunu covid kuyatire nazo mu sanitizer na soap ngakora tomato sauce kitintare na munywani wanje nakora farming ni mpinga ho mwani ubutebuke ubwito bwa Shema hati indyo mu tourism indyo mu lodges in a restaurant na consultants of course once in a while ka corona ka supermarket ka cheka mocha banyuba na exporting aho kandi no mu broadcasting Shema broadcasting services. So I believe I have tried everything I can. Kandi chanyamba nasoma ho ebya business because kasoma commerce
na business administration kandi nasomero mbahindi na a lot of business. So erizoba turyagamba ki ukora obwiga kandi mukagira ki mukaburinda. The two key words no kora obwiga kandi ukagira ki. So you have to distinguish between wealth and prosperity. No basa kora obwiga bobwine konkore mwe kuburinda abo kubiyoto yarinzire. Tikwe araba giga bokusanga bino bworo bwa mutuma takaye faho mbishogwe naza kurinda ubwiga bwe ayine ubwiga initaka inete konko no shanga ngo yarwara. You are wealthy but you are not prosperous because your head has poverty mindset. So there is no way you can live longer to keep your wealth. So echo nicho kubanza. Foundation y'obwiga niki? Foundation y'obwiga harimu shares. Kushanga ngo ine shares. Ninga sho ine share capital. Yatujenga hoteleji oine mshares. Oine taka. Oine property. Oine na cash and cash equivalent. Some finance cash eta cash and cash equivalent. Omuri India kuna birende India ndukushoma masters okosha ngom hindi yaba ine gold. Gold is near cash. Ishayona nafunachi. So obwigo bwinji buryomwe. Property, equipment, itaka, sente na nemgabo. Konkebyo nibirgahi. Where do they come from? Nibirga omu kukora ukakora business. So omu Uganda yitu eji no kora business ukakura akurana. The answer is yes. Uganda is one of the most liberal economies. Ahor kushanga nguna wazambara hati no basakuzayo ozomu forex ombanka oyihe mu mtwaro gwa doro guhanse ogende. Kunkaka bari Zambia, Zimbabwe noronda dore kubura na Kenya bwahwire ukoronda dore giraki ekubura. So policies za government yitu yarwanyisiriza over the years turazira consistent kugira ngo omuntu we nakora nabasa kora afuneki sente. Just a minute. So for starters, one oteka ngo aronki hanga elitaru opportunity yawe yo giga haramu ngunka Uganda terumu noba nobiya abo kuba buri kibo cyona tugizire ki tukine. We are a liberal economy kutandika business naho. So environment obane ya policy obane ya legal legislative is set for prosperity. Konka kora business utoye turi yindi yo muhinda katujati mwine kwege bintu bishatu. One oza kora business. 3 decisions. Number 1, the investing decision. Investing ni kimanyisa ki echo kuza kora tukwe. Number 2, financing decision. Esente zo kuza kugira ki kukoresa. Number 3, dividend decision. Amagoba wa wanankire noza kukoraga kwingana ki noza garza mushi. Number 4 is the management decision. Business no kujirana ingota. Hato mu Uganda
omuntu kakwana ndakora business wambuza ekizibu cyawe niki ekizibu tinyine sente tukwe wamubuzo muri ebyo bina what is the most important decision buri omwe najya sente tukwe hata mwambari yashemeza ko yagambaho waba no ahashonga esente the first reliable money is oine koresa the savings zawe before you consider borrowing. Wateka unoza kugenda borrowing esente otandike business nayo noba wagwa immediately. You must start now. Dividend decision, I mean investing decision is the most important. Dividend, I mean investing decision is the most important. Noza korachi. Noza kujerachi korachi. Hariho umuntu ari kwimukaho akajya hati bari yakozere sento hardware. Reka nyanye ntandike ki hardware. Tarukumanya kibaro takagikora hoga tumwana wabariya takombekire nanji. Koresa hardware. Azam. So, your decision is guided by two major things. Number one, echokwenda kukora ochinemu experience ninga ochinemu passion. Passion ni think manyo muri yankore bishop no wasa rukundo wabo ekintu ebyo bintu biru wabo bine omukintu cyo kwenda kukora ejo ntiki ya man wabo ineho kimwe is okay habuko wabo ine passion ine rukundo y'ekintu hard times no persevering ogumanacho nachi warechi ntacyo twita demographic analysis age liability profile ninga shi kureba yaberinka sako members banyu baha
do you invest in short term, long term, or medium term? Kujangu ahora aze kufunda magobo payback period obe oine chance yo kwenjoyinga kasente ka. Now ebyo bikuratirwe cyakashatu. What is the usual quota risk? Rate of return amagoba na when it was determined by your risk appetite. Risk appetite nonda magoba mingi, nonda mache, nonda what we call adequate. Wajiro mururu muntakiza kakuletera idea kandi barumu muri Kampala deba bakwenda bwa MP the day you are elected waiza kuba so nini numuza kubecora parliament babetorore bakozire profile ati orabiremo na rebo twine billion emwe ntubasa kujuka acheza kujuka nchakarondiza kuteresa mutaza rodira ha atuwata msente no funa 40%. Iwe 40% yawe cyo takugenda kazikora. What was on business where you expect a bigger return? Risk appetite yawe yahiguru or no exposing yourself to what we call loss of capital. Nogwa. So your first objective is capital preservation. Your appetite should make sure you preserve your what? Hata hasigara no bordering in speculation and gambling. Ukwata kechizimbe chawe ochitekayo ohayo sente uzitwara omu business ngunoza kufuna 50% egwa ekizimbe kigera ki kigenda. So we always say look for adequate return. Abanyakore bajangoriye kake otukure ki otakagenda kuronda 8%, otaza kuronda 40%, business yane kwa 2025 tukwebaria mwambaria genderaho maruwa. But the day you want to chase higher returns, business in agenda, you will not preserve the wealth. Now, hat business wajitandika, hat continuity, business continuity ya agenda in future. So waheza kumanyangu appetite yawe, you preserve your business, no funa return eshirire business yawe neza kugerachi kuba negumizamu. You have to distinguish between profit and cash. Abantu bingi nibarya capital, nibarya capital haza batakuchumanya. Izo barumeke tabashuzu bakaboye nababuza nti mukozere sente zinga mwako kwire percentage hine wimchizo mkono abo kwa no tandike duka stoke hwampora ugendo teme bitochoreta sento tamu torukumanya sukare wihamu. You don't distinguish between cash and profit. You are supposed to eat on your profit, not on the what. So waba noria capital business yawe terisigara. So you have to make profits, then oriamago. Then you must look at continuity. Involvement of children. Mwambari ya chigamba abana. Nkasomera India. This wedding ring I have. Nkajihar landlord wanje. Business akajihari senkuru akana mbakora goldi. Omwana we kuyasomere yamutom business yamutwara America yasoma kongera innovation na business yatanka korachi rings. So kuna beniza kushera kuna mugambire atoize nsirikira measurement na funachi. But you can imagine this is like a fourth generation. Konka amageza gumwana ine tiga isenkuru oria bakagenda nbongera because abana bakaba involving on business baba traininga omwana yakura arukumanya this is the business for the future. Konka abana nabo you must
help them or allow them to discover their passion. Nkomwamba yo kuyagamba ati atarizo nabo akibari ababiri tubamwine kunka yajango bashataru batanu bagizereki. You may find the three are more passionate about the business. Umwana nawe sakushanga watakwenda kora niwe aine ebinde binte byakwicereza. So either no muyamba mpora, you develop him so that in future he takes over. Ekindi abano ine kubete kubeje sangu they must do better than you did. You started. Today na investing aho myashema in a factory yamate na akora product. Kutuganira tuyishika ngwishe akana aguza amatom dairy hato kuna akora za yogurt na akora cheese na exporting. So your child is not going to do business the way you did it. Because you have educated him, he must look at the future. So you need to prepare him. Finally, corporate governance. Corporate governance. The business is a separate entity. No work for muka family, mwine kumanya ngo business ine kubarwa mukamanya amagobaga business muta mixing anachi waba no wasakutaho board ukataho management independent bakabashashura ukamanya ngo business can stand on its own. So that is how you would preserve the business into the future. Abandi haraba kika level eri kutikiraho komba hinda bamwe abunashomire mu nsasiro ko example ejo, but they are the best examples. No shanga yakora yareba ngo aronko muhinda unabugina akajata abana bakaza kandi data bakwenda kumanya byange ku hati agira business kaji take stock exchange ebe public what company hati na waba shareholder astama azana golfu akazende nkereta ibya management agizereki hategumera yaho ninga bandi agira mu partners konko mwite no shanga abanyayuganda no shanga oremera business yaho ogonderaho yete no basa kugira tukanye muka 20% ndete partners bije business bagitarure ngorundi nyeru living echi stress. So in conclusion, what do I think now? Wagenda no kura hariho business zo kugenda no yeganya, business yo kurazo tagweze giri no basa kurakana kugisigaho arubumba ni indi Kampala manager wanje antera tumururo gwaza kutosi shamwenda gwecho anja tatsumururo hati no ndanguruke ndonde nyonyize nguraze hataro emyaka yo kugenda no kura oine kureba ngo wa transitioninga, because emyaka ya bukuru anything that disturbs your peace no wasana kurakuka kugirachi kufa. So transition nejo either into the children or in a partnership or something to give you some peace of mind as you age is very important. Kugira ngo wasa kustama of ne return bitari byo kushanga ngo ni waza kubara sukari, waza kubara blue band, all those things create stress kandi wasa kusigaho business aho now. So omukuhendera intekateka ngu everybody can do a business in one way or the other. Konka, you discover your passion. You discover your what? Passion. Ekindi ube no manye kibaro utakakora business etari muki kibaro. President na kigamba buri zoba
nyimwe abajumbe nibuga n'abantu ba sakozi bine AGM na ninchigamba na honorable Rita sakozi nyinjo mu Uganda zikozera amagoba konka members bawo baba boro because members baguza sente bashashura sako konka sente zibagenda bakatomba business bagwa ninga bakora losses haza bingi tubakushimanya abo kuba twakabegesize so twine kuza hansi tukashomesa abantu bitu ukamanya wanoza kwinga kabeji erimuki ekibaro nikiya risk sezuru munuziya utakayi mko katomere kintu because ori ariyo nakikora ukakizamu ohoryaho ritaringire watamaka sete kaokona kagira ki kagwamo. You must have the knowledge. Ekindi oyine kumanya business ine. Are you looking for wano ndakombeka hostel ninga ndakombeka restaurant no targeting abantu ki product ne, are you doing a fast moving consumer good? Aromuntu akiza kunyebuzaho ati nyenda kutandika eduka ya curtain nariya namgira ntoneze sente egi business wagiteka ati ibyo tati nyowe waza kumpindura customer wawe nimpindura curtain zanjye mu myaka nk'itano mukaka hati uraguza ryari kandi teramazere ameza ashatu gahwiraga rent business yabo idiot. So business tizo kutomera oyine kuchibara ukakora research ukareba ngo wazo mu kintu cyo kugira ki cyo rukuma ngira ngo ninko esaha zanjye zawayo mwebare kumpurikiza kandi mwebare kunyita kiganiro teka ngo nubwo mu rwo kubanza I am very impressed nza kuba ninjija nanye nimpurikiza abandi kuba kutesa mwebare. Thank you. Hariho a bishop nabona ngo ni n'umukunzi w'Ekitaramo eki was supposed to be here, Bishop Johnson tuino mujuni akayabireho panelist nkokori hariho bari kugira ati hariho MP kandi hariho na mbenu MP nani bashaba mu mutiru mu ngaro zamani abo kuba ebigambo buwa really byan fittinga audience age hazat nimenda kubagambira ngo audience age rya konka twina abantu bitu bari munsi yona icyo kubanza turi live aha Tayar West abo kureba Tayar West bona barono batu watching abari ya YouTube twina abantu bitu bari California bari Chicago bari Texas bari namwena ningenda ba nyankwere kweterana international aba bajwekera hariho ambassadors mbabo mbatero mu ngaro banyankwere kweterana international bine naza kuba hari ko rukungana n'ingorterane ingorchiko rw'abanyankore muri Texas mbirobye ebirkwija mbwenu mwija kubana mbimanya kandi tubasima aba banyankore kweterana international mutwire support yo kureba ngo kiganireki cyabaje bacara mu mwajwaraje mwashemera mbatero mu ngaro mwebare kwija Jeni na n'umutahi wawe wija nawe mwebare kwija ntubakira. Ladies and gentlemen, niza kushaba umwami Mushambo ija na n'umwami Manuel wakurya. kandi bariyo batureba kandi bariyo batureba muri California nabanda mwe no mwami kabukuru
David tukureba kandi twareba not followinga n'abandi bantu abariyoko labandi tujja kubakira na nimbareba mwirkunka umwe mutabwire Patrick yemerera abantu bakureba gwakaba of local government kuyabira letwaho yonkandi kansara wa district of Nakobo reba umuntu wa mani garuko yemerere tukutera umungaro nargashema ko waba kateshumbwa hariho abantu barga every tumukunde gwe naenda kwesi mu mbarra Igara East constituency yemerera hi Joshua tumukunde yes mwakire mutero mungara aba bantu bija kwa bari abantu bakuru umyaka itari yemwe nemwe umu wire bwabo narebera umwamiru barema Amoni twakwakira sebo umwamiru barema narga uko muri uko kugendo kuzibira ogamba uruganda rwawe ogambe dini yawe twine shonga dini yawe twine shonga konka twendo bitutasikemo ngwiyutwe tubeni twabaka dinjir kawe ngaha itwaha ntwenda turete biganiro nkebya abantu bagambaha kandi kuturaze umbuganire bya politics so kwa hitu kushanga turabiganireyo haleluya so nco kigenderwa kitu teka tuja kucikiriza rahangari umuhwezo witu nambwe twatuhagarikiraha Reverend Father George yemerera twakire ni urije kutushabisa kandi ugwe ni father wa bwana mkuru wa parish yitu ya Hamwe ketu mukiza hand haceni mwija kunkuratira abagurisi n'abakikura bana na mentioningire hand haceni mwija kunkuratira abagurisi n'abakikura bana no mwami mutabwiri nkafoma permanent secretary then tuzakwakira mujeni mkuru then kutwikaha dushanga kugenda misho nabamanyise live aha Tayar West live on YouTube. The world is watching. Ketu mchiza. Ebare, my brother, Lord Bishop, neshiye kanisa baryaha abamba government n'abajenyabetsirwe byo mu kitino sace mukamasimwe ndiketi mukiza kandi abashemerwa nimpereza na Revival Radio cyendanisha tukatonyeza ibiri nimbakunda omwizine rya mukama twaza kusimara hanga muri kimwe cyone kitubanda tukora natweteka kuhereza rahanga umwanya tukamuhereza kitinisa mpereza wishemwe amina ntandikiraje ekicoco cy'amagara cyo kusimbira mukama haleluya She's a chimney, which is home where married. Some is another banyabandi baremirwe wawe kabishiriti we wango kanywe maranda yo mawiyana tere mu marwa sawoina magara edoksi maranda yo mawiyana tere mu marwa sawoina magara abe bakangu buze ichinze ngubuze wango kamara kansati muriana umushawe
na birungi nawe senta zino mushaho endwara zikabimwiyaho amateba kakamwiyaho inyama bakimwiyaho sukari bakimwiyaho n'umunyu bamwiyaho abakozi bose begira gumana bareza misho areba n'ibibura manyananda magarariwe abakozi baza kujyaho Shaba, wowe bitere nawe nahara turahanga kamukorera rero kine w'amaguru utinya amaguru agambeshi utinya amaguru ayizango wakayara hanga ejo ayibara hanga iyo mwamu yarahanga setere mu maza wayina maza ejo ayibara hanga iyo mwamu yarahanga setere mu maza wayina maza oreba binde sente oreba batine bana narebo mukama simwe yes abantu bitu bakizireka twishongore cyo kora bawarire kora bawibusire abesimbere kurya abantu basima mukama ahawe mbabazize kurya abantu basima mukama ahawe byabakorera kurya abantu basima mukama ahawe mbabazize kurya abantu basima mukama ahawe byabakorera wayambukire warire wigusire amaju wagombekire otariye wasima otariye warhanga otariye hindisa otariye tundura otari zimba zimba otina mali ganje otina wenje wanje ningane sente zanje niruhanga wakurase wabisirayira wiyamba ruhanga yagumana bo emyaka jayo n'amakumyana atina kibabuzurwo emyenda tiyabakurura ebijereti byabazimba ejarati yabita niruhoti ryabita yabiramiza mu rukiri yakwisebyo kurya kurugo mwikuro muberege ku miretyo mukamati yabahungaho miwarabiro muriringa warabiro mwihambaki narishi mu bitezo cy'ibyo nati byakubasa umuriro tukwakotya amezi tigakutwara ejo kati zakurumembera mbiti yakwidaya warayarembeseza yesu ramuzire gaburawe yaguma kukwatirire yakucyanya mushirori wayambukire warire wibusire amaju wagombekire otariye wasima otariye warhanda otariye hindisa otariye tundura otari zimba zimba otina mane ganje otina wenje wanje ningane sente zanje niruhanga wakuramize woriba wayambukire ofuru wabwambukire emishomo wajambukire otariye wabusima woriba wayambukire obuhuru wabwambukire ekishoro wajambukire otariye waruhanga woriba wayambukire ekikome wajambukire amabanja wajambukire nafizi wajambukire woriba wayambukire okupangisa wakwambukire amazu wagombekire otariye waruhanga n'amamodoka wagusire sente zakanyire amatungo gakanyire obusinge bwatayire otariye waruhanga otariye tungura oryagumo yisuke ruhanga wayakurasireho
niwe nyambukiro zo kwetenga kurwana yemerera wemerera wowe munsi wo kwikiriza oreba kwaraga kwambuze cyawe tinakigamba obundi tinakimanya hariho kukwetegereza rutabe cyawe nakimanya enyanja ekigezo cyawe n'ekyetengo cyawe nakimanya okushitama n'abanyiginya ecyawe tinakigamba nankogu haleluya ebirabiro namushanje kwa mushanje nimbeta mweno ajimote ndikuronkinga ebyeshongoro byanje mukamanje beya head of late mukama komcha kale mwebale mnonga mwenu mazima tumutere engaro z'amana bashemererwa obare mnonga ke tumukiza kandi twashemererwa shobore lwakaburiya mbikire sente ezo zamuteganisa mbwenu ninjira mu dakika nkemwe yonka mjenyi mukuru nanahika kandi karahika ahantu mwakira natahamu yamara kuhikaho nza kwishongora anthems natushaba dini tushitama tugumiza na program kurujirira uko tugumire tujine mbwenu nyenda kwanzura ho directors ba the wheat technologies nani shaba katona kakuru mwemere tubakire. Thank you so much mwebare kwija kandi abono bamwe umba sponsors b'Ekitaramo umbinte kwatirine na technology so ntubasima mwebare itafari eri muteka Ekitaramo inshemerwa mnonga twaba ntureba mutukwasa nyenda kwanzuraho director wa Kabingo Tourist Motel mwamka mugisha imera twakire niwe webare mnonga kwija kandi twakwakira mwami Nixon Kabuye imera kwakire uguno mutara mukuru former RDC kandi hatubanze ngo nanda kwesimba bwa chairman LC5 wabirigireho ejango wabirigireho no modo farmer Kashonji bambi modo farmer Nixon nangona amuheru na hinduka na bigarkam nimba manyabo kwesimba najya tunaberga hakuba nabora yo kwezoko nagaruka kandi nakuteganisiza kimwe so ntusima webare munonga gumizamu ubundi urukunde Ekitaramo nkabutosha hati enyonyozi ijorebe ija chabasho engarezo ziri genuine mbwe nakwereze sikendi 30 abantu aba baramusiyo just. Thank you so much Mushambo. Amazina ni Charity Kibaju Kamuhanda abe inzoba kumanya nkenyonyozi yambara banjira munye yanjure kandi tinkwenda chance y'Mushambo yampereza ni mayeki yajimpera ninja kwetimba ahantebe y'abacara Mbara City 2025 so nimbashaba ngunanizire mu ndebe serisho ry'imbabazi nindiga Rentura Garasel Serencia ahari Mbara City kandi nindigo mu City division ya North so tinkwenda kutwara bwire bwingi abanyambara nimbashaba obuhagizi kandi abatebekanise Ekitaramo mwebare munonga kumpa chance eki ahabo kuba ntwire nimba supportinga ntwire ninkwatanisa nabo kandi Ekitaramo kya kashatu kwatendinga ebinde bikundema nibindema ko muntu konka ningezaho mba supportinga financially ni supportinga nandi muri Mbara making sure ngunahikaho ahabo kuba Ekitaramo tukegeramo ebintu bingi not only for politics
nyowe ninkora business ya security. Omukyara Karen Kayonga nuwa kutukura on private security companies. I welcome you in Barra City and I ask for your support. So ninkora on private security ahatina shitamaho by mistake hameza ya security. Nanye ninkora, we work alongside police and the army UPDF. So ito tuyaba private nkani nyenda kujoininga mahe koka baba tugambire ngu business oine kureba passion nkani nkunda mahe munonga ahabo kubankareba nindebe chamahega kutukora abantu abarwanirire ihangari tukatungo bo businje butwine. So na admiringa mahe munonga konka na atina chi training najira moboba. So najira nti nobundi aremwe kuba omuserikare wa government konkaniza kuba private. So ni businesses zituzugumire tokaza abeshengereza mwemera Gakiruhura district. Abanyakiruhura district nanye nkomwe mugenzi wanyu kandi watandikire Ekitaramo nimba ninshemerwa mwankurata kandi mwakihagera mukama biherezo muki Kiruhura mutarebe namba Elizabeth abaho nyinjiho Elizabeth batayise prime minister so nambwena bamutibija Kanyaryeru. Yes kandi ekinde kitwakora mbwene numureba Ekitaramo n'ekintu cy'abantu batakora kakumanya ekibabere batakufa konka kigumire ni developing mpora Emeritus Bishop Stephen Namanya ariyaha, Madam Keti ariyaha, nabandi Madam Karen Kayonga ariyaha, Madamu Bebe, Madamu Robena nabandi bantu mambagwera
omwami bwambata n'omukazi we abari aha omweshongozi Monica n'abandi bantu nyenda kubasiima abanyakiruhura neitwaha twineho omuganda muhango mu kutandika ekitaramo kandi ranga n'okukirinda kikagumizamo ego abakutandikana bengi konka abakwirwa bakatunga omugisha kugumizamo nibo bake nani nyenda kwimutse omwami nankunda nankunda sebo yemera ogu n'omwe omu bantu abahagire ekitaramo kubaho na munonga omu transport tukaba tubagambira ngo twatandika ekitaramo tene waberewe negare ze za yero za movement twena tukaturi akagere bus service kutwabe turi aho kwa Obugaiga bakuyamba twagwa uri ogwo wabereye ne motoka ekitaramo cyagira mani mbwe no gwe no murimo gwatukorere omwami Kamihingo umurimo muhango gwo kozura mu kitaramo okukyagira okukigambira teka omuntu uri kurigabwera ishembabure akeija. Okay, nyenda kwanzuraho umwami Edison Katundu kandi ngo akakoraho na Bank of Uganda bwire buringwa yaheza yahumuraje honorable tukusima ho ari kwijaniwe kandi okatendinga ekitaramo sam omjenye mukuru tijano jana easy yes yashira heru ariyo naija konka mwe nyenda kwanzura abantu mwendo ba hosts turyo muri baharwe ekitaramo cya baharwe mwe nyenda abanyabaharu umwena abatendinga ekitaramo mwe muce nimwe tubarebe oryo munyabaharwe ninjira nimwe mwemere tubarebe oryo munyabaharwe mwe nimwe abantu mubatera umungaro ba hosts konka abantu batandikireho mizabibu bonka wine ko banjura abantu bake aba mizabibu gadins mizabibu directors tingumanyisa bari kukorera munimanyisa bagitereho mbinu baryaho wanobemereza na nimbasha basebo mwemerere abagitireho arum professor harumo Mizabibu Gardens abantu bo bakama bagwo ahita urukurara hariho buraro burungi hariho hoteli hariho ibyo kurya n'ibyo kunywa byone mwebare ningira nko mugenyo mukuru ariyo neja ware kano karogo ware kano Charles Bukondo ware Dr Karema nono mango mugenyo mukuru ari inyuma yabo ni nko bu Yohana yabere nabatiza dera kagira tor kwije nyuma yanje tinkubasa kwinama kwizyo ko barwenke itozi kora re baba umanye ngo Thomas Tayebwa speaker w'ishengero rya Uganda hiki nabo omwamukafure kayimerera kwanzure mwamukafure ko mugambo w'amazima twakwakira webare arabaza stamina no mwami mkundane Patrick abobona ni senior activists bete no manyam media activists abari mu politicians bona abarumu omuntebe n'abariyo babayigayiga kubeyamo emito yabo nkato wagitano mobo nkoko buriyo butabura kuronda karuru ino makubyamo kamangu noza kuronda bururu amuntu otakarebaga kuyazarwa kandi no kamshabane ikerze kukonvinsi ngo umuntu utakakurebaga kakubuza tunorigayo kamugambire yo kurwo kamugambira so kamugambira nyoko akaburo yamanyoka mshaba karura kakakwa mweta abantu bacyabo kare kama sabe twena twemerere twakira umugenyi mukuru twemerere katwemerere twakira umugenyi mukuru yes muzugumize mpora muzugumize mwa right honorable deputy speaker you most welcome twakwakira mu kitaramo webari munonga kwisha the blast band should get ready eyetebekana for the anthems Wechitinsa Deputy Speaker ahabwa parliament yitu ya Uganda kandi hona omugenyi witu mukuru werizoba umukitaramo na nimbashaba mwena tumuterere engaro zamani tumwakira kandi tutakugira kindi kiturukongeraho buri umwe aharabe yahika twemerere kandi twe ihanga ryito kitinsa blast band lead us into
Umetwemerire shabe Reverend Father George bwana mkuru wa parish yitu ya Hamwe Blessed Sacrament aje atwebe mbere umukushaba then tubone kushitama. Reverend Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bless you, Lord God of all creation, for through your goodness, you have given us knowledge to unlock the wealth of the earth. We thank you for these, your children gathered here, and we thank you for the speakers through whom we are going to receive the way to unlock the wealth you have given to each one of us. We invite you now to come and continue to enlighten us how best we can create and preserve wealth. Bless our efforts, bless our work, that it may bear much fruit, all for your greater glory. Kitinwa kibali patiri, nari mwana, nari umutima urukwera, kibeko na mbwenu, n'obutosha n'ebiro byona mukama abe nimwe ruhanga umushozi wabyo nabo mukisa patiri na mwana na mutima urukwera. Okay, thank you Reverend Father. Reke tushitame mbwenu turukushitama na ninyenda abanyankwere tubakukira kutera rwari kunka kandi ngaro nbazitera bwena nimbashaba n'ekitinisa cy'amani twakire umugenyi wetu Right Honorable Thomas Tayebwa kandi ori Deputy Speaker ahabwa Parliament yitu ya Uganda. Sebo twakwakira omutimu yija n'abantu bingi kandi nyenda kwakira mu rubo Your Highness King Caesar twakushemerwa sebo umwakire n'engaro z'amani. Tinkumanya omwami Paulo abaho yaba ni wije mu delegation ejo kunkana ho watahira muri wo twakwakira mwine abantu bakutira rumungaro. Umugenyi mukuru Right Honorable Deputy Speaker Members of Parliament, kuru abatorinwe community ya Hamwe eyambarara eyankore na ne ya Uganda yona kutwarira hamwe mukama simwe umugenyi mukuru obuwaza kwija washanga abantu babiri bagambire Honorable Kateshumbwa Dickson orukujwekera ishaza ya Shema municipality yatugambire bintu bikuru munonga nani kushaba umusime umugenyi mukuru twagira umushubuzi ruranga kana wonani kushaba ngo mutsimire mbwenu twineyo abagambi babiri. We expected Major General Kasura kandi David ori Permanent Secretary wa Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries kubayana yashiraha mbwenu tukatakizi. My God, sebona ni kushaba ngo yemerere twakire n'engaro zamani. Mbwenu buyahikaha kantwine Bishop owahumwire ahabubureberezi bwa North Ankole na
beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Otaferwa aha tayari West. Orwakashatoru omu program omuhinji no mulisa. Nataye mu district ya Kiruhura aho tuza kuba tuganira n'abahinji. This irrigation ekindi kintu kugikundaho obwiro bw'omushana. Abandi bana barra ngu entokezo mbere ziriki itokuni yo witu ni green yonka. Mwene irrigation system yo nongi tugikunzira munonga. Kutwagumenta igenda ntereba ganda maka ntereba barisizente zenjungu tware harimo cyo mugasho munonga omuntasi akamashare kugira ngo watunge mpiha kandi enteze nyankore originale abantu abengene bazirisa for prestige ebyo nebindi nanye Edmond principal farmer omuhinji atakwata mwita Echireki aha tayari West. Nikiri Kembo, Western champion. Gaya kanterorhi. Akanterorhi rume pa nareba abazungu n'abanyobusera bari nkoko mu rusozi. Nkaba icyango munonga nkabani nkomo muri nkaga. Oh dear. Meni yekentera hansi munonga. Oh dear. Omagara geseji arihembere eri kutuhindura tukabeche kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwantoronde ekintu kyo mutana habindi namunonga ekintu kiri kubasa kureta he cyo kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebiri kuhezo mbiri gukagaruka busya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Otaferwa aha tayari West. Otaferwa aha tayari West. Otaferwa aha tayari West.
itwe abana barahanga Yesu niwe muzabibu murungi itwe turi amataji buri taji eretana byana riryawerekera tugume tushabere hanga twena athomo yori kwera twane bishume birungi itwe abana barahanga Yesu niwe muzabibu murungi itwe turi amataji buri taji eretana byana riryawerekera ebikore by'imbabazi n'enyamyoyo mu Kristayo omwoyo uri kwera natwegese ebikore by'imbabazi irukundo n'imbabazi bihamo mu bantu barehanga tukunde bagenzi beitu koko Yesu yatukunzire ebikore by'imbabazi n'enyamyoyo mu Kristayo omwoyo uri kwera natwegese ebikore by'imbabazi irukundo n'imbabazi bihamo mu bantu barehanga twena tukunde bagenzi beitu koko Yesu yatukunzire tukunde bagenzi beitu koko Yesu yatukunzire. Yes, mbatero mungaro ejikwayane taho mtauno mumbwenu umjenyi mkuru nanyeberwe yo muntu kumukwanjura nibamwita Nomani ukashoma nawe umusekendre umwami Nomani ASP yemerera mutahi wawe wakumanye ukashoma nawe nganwa mukani murara no mudometremwe nakushemererwa Dr. Karema nomwe umbahabuzi bitu kandi nenyomyo yitu yamani tukusima kandi munonga nangenda kukumanyisa ngo Ekitaramo eki nkibisibwa ho abantu nambwenu abantu abatu abanywisa cyayi na no mwabaziyo ntuza kubaha n'enyama barye aha Ekitaramo ahambabaza abantu ningenda ngumuterekere ni Kayongo mu ngaro zamani yaheza kutereza emitwa miliyoni 5 hati yatuhereza miliyoni 5 tujinaha mwimyemerera bagariki bakutera mu ngaro miliyoni 5 yakwasa yebari munonga neza kwitera kaho kutaho Ekitaramo eki nikibaho. Ladies and gentlemen, nikushaba Bishop oje utuganire umwami no mucyara bwambata mwemerere tubakire bambi tubakunda munonga mwebare tuma mwatero muhanda muri abantu bakuru kandi tubasima. Bishop. Umgenyi wetu Right Honorable Deputy Speaker w'ishengero ry'itu ruturukunde rya Uganda n'abantu mwena bayanzura n'abatakanjira barkwija kwanzura mwena mbitinisa byanyu ekina abantu kumenya uniza gamba cyo kubanza ngenda kwebaza okwebembera ishengero with confidence umuhangwa imyaka yawe timingi kurugiro mbanta bo kwebembera ko kubebembera umbwenge no mukwetwara no mukweyesiga kumanya ngo cyo gukora no kimanya nikindetero kwebaza muno na yuri itungo ryitu. Ecya kabiri okazo muri kiko rwensi yona obabera roho wevuye bisiyagwa na kureba mu social media na kureba television abantu bakandi bakiraba abantu bengire babajungu bahaba abandi bashembo busiyagwa wagamba urujungu urukukirana urugambo mu parliament namanya ngo Uganda ni itungo no buturantugamba amatungo agaha twi ni itungo umuri Honorable Right Honorable Thomas Tayebwa. Topic ibampeire kwa kuba inabeja bwanyima
izina ryanjye ni Bishop Hamwe Steven Namanya w'ubureberezi bwa North Ankole niyo kiruhura na kazo kandi nashimirwa n'indabanyakazo n'abanyakiruhura baroho kandi amakaganje ahimpumurire no mu kazo. Topic y'ibampeire negira ngo sustainable wealth creation, a Christian doctrine. Bueno na mwebara batebekanise kumpa protection ejo ako barugaho bagamba experience yo Obugaiga kandi mwabanzura kabagaiga mbwenu kurumutataho Christian doctrine nandi mu buzubu benu mwebare abo kuba nanye nizagamba with confidence abo kubeki bampani manyangu nimbasa kukigamba. Ekigambo cyarahanga nari Bible negamba ki aha kuronda ubutungi no kuburinda. Obutungi tikiri kumanyisa sente zonka. Obutungi nizibasa kuba sente ndubasa kuba obwenge abo ko obwenge nabwo nitungo. Obwenge nitungo. Ako atubwa obwenge tuwinu twena twino obwenge konkana butana. Dutana ekya kashatu haruho n'abantu social capital okutunga abantu ubu turwinganisa abantu turkwinganisa ibintu n'abantu nabo turkubenganisa kandi kibasika umuntu kubitunga byombi akatunga abantu akatunga n'ibintu nabo nikibasika umuntu kutungaho kimwe ukashanga ina abantu ateyine ibintu ninga ine ibintu konka ateyine bantu. So mbwenu abantu nabo mbamanye ngo nitungo. Right honorable guest ubona aba bantu abakwanzurira abarukwendo bwa member wa parliament ombero byo mesha bamwene beja ko bari yo mesho gawe nabayimutye mikono ko bekiriza gamba konka tindukamya ngwe nur kwija kwijo parliament abo ibintu byatungire neja kwija parliament abo abantu obururu bamuhire tarwo kwija kuba innocent akagenda nazo tinizo wa right honorable speaker nyizire kutensa neja ku electoral commission neja kujya ngo akayiha y'abantu emitware tirero abantu ba mureto parliament yatunge kitini sabwa abantu. Ejya kashatu hariho spiritual wealth obuzare bwawe narahanga hariho abiri n'ubuzare buke narahanga hariho buri arukomba kandi hariho abiri n'ubuzare bwahi narahanga baragamba nawe everyday so nabwo n'ubutungi mbwene kintu kwenda gutumanye no kumanya ngo ubutungi obuturonda obutukora burugaye nyo Bible netshobora ngo watandikira ubutungi tumuntu kurekanira hanga koro kushoma okutandika shura yo kubanza kurugo mushorongo go kubanza kwiko gwa 25 harumwe bintu 10 ibiri yo mishorongo ejo. Take your time and read that portion. Harumwe bintu 10 ebirahanga yahangire ekyo kubanza harumwe umushana rahanga yahonga umushana. Ecya kabiri rahanga yahanga iguru. Ecya kashatu rahanga yahanga enyanja n'amezi. Ecya kana rahanga yahanga itaka. Ecya katano rahanga yahanga ibiti n'ibijuma omiringo yabyo ebyamapera ebyemicungwa ebyenyonza rahanga yahanga ebijuma buri kimwe muringo gwacyo. Ecya mukaga yahanga ibinyatsi ebyo bintu gamba byona biri mu Bible kandi iyo bangira ngungambeho kandi kiriyo mu kitabo cyo kutandika sura yo kubanza ubwo kubanza kwigwa 25.
eshate rukunkiriza nkabire mbishomere mbwene mugende okwate Bible ebe bigambo binagamba no kubishangamo ecya mukaga rahanga yahanga ibinyatsi ibyo rukwenda muri sente tibinyatsi byo kugira ngo bishop nabasa kwanga ibinyatsi ninga abanyabwenge bari hango ino kuza kwanga ibinyatsi no basa kunjyo tukanye no musoro gwanjye gwebinyatsi gundu gaburende nanye ninkubuza ngo empibo yabyuka gihe no basa kunjiro tinka giho mu nazi kashi nadi zo bakagihe no basa kugira ngo bakagiho munaro kashi naro yega gihe kai byona biriyo mbiranga yahangire ecyamunana ecyamushanju rahanga yahanga izoba ukwezi n'enyonyozi ecyamunana yahanga ibirukuguruka ecyamwenda yahanga ibinamagara ecyikumi yahanga enyameshwa hamwe n'amatungo okunabagamba niko bihandikira mu Bible mbwene kibuzo cyanjye nikigira ngo muri yebyo byona urukwenda kore ntunguka utarukoresa kimwe hari yebyo ayimutse mukona ngambere cyarukorese kitari muri yebyo cyarukorese kitari muri yebyo nikiha ninga tumwabihurana umushana amezi itaka ubunyatsi amatungo ebirukuguruka enkoko hati urukore ntunguka atari kugiha muri yebi ayimutse mukona ngambere kimwe agira ati harwe nyo kindi ukore kitari muri yebi tindi kuteka ngwaro nangwa nahigongwa hituri ecyombe kwe kirwe ahita keranga yagizirata yahangire the creator kuba kugira ngo creation hati banyangungamba creation but there is the creator. I cannot forget talk about the creator. So itwe we are stewards abarinzi abarukurinda ebintu byondijo muntu. A steward means a person who takes care of another person's property. Ebintu ebiturukurinda ebiturukorera mu byona n'ebintu byoha yaranga kurukuza omushorongo gwa na mukaga nikigamba kwango ko muntu ibi bintu byone binagamba ko byahwire chapter giye aho abero mukaga hatrahanga yahanga umuntu omuntu yatamwe byatarateire mu nyamisho zindi yatamu conscience na rational and conscience. Rational ekiri kumanyisa okuteka kugira ngo ikigwire ninge kikiri nenyameshwa nangwa zine reasoning kunka taro nyameshwa no gwe kubeji iri kubasa kuteka nkomuntu tero kogamene kizibu hatu no basa kushanga umuntu haro kuteka nkenyameshwa haro abantu abarkwece nyameshwa shanga nateka nkenyameshwa afuruka yefurura ayiha omuklase yibamteiremo afuruka zo muklase y'inyamejo hato ko trespass ruhanga yahereza umuntu ubwenge ubwo kutanise kibine kirungi mbwena hati ebe byuru kureba batugambira batwegesa barga kutwegesa n'abarkwenda kwija kutwegesa disparities, economic disparities zo kureba yaba mahanga yaba maka ubwo kureba arwaboro arwabatungi arho barwagati arwa midro ekiri kutanisa ni okutwakorese ebyo ebiruhanga yagizirata yatwira arho mugambi tindukijwe yaba none areba kateshumba ninga maporo yagira ngo nowe kuba America nowe kuba South Africa nowe kuba Europe tarwe kibeine ekitari mu Uganda ninga tarwe kitari mu Uganda cyo kubasa kukoresa ecyo kwenda gukora tindi kumanya wa kigambo mu babiri nangwa imwe bari kugenda muri kutugambira nanye bike bindarebereho kurukuzo mu sezimwe oshanga ibiryo mu Uganda and particularly in Kore region
ebirumu tibirehero ebirumu tibirehero ndigire kwemerera akatare Karnaria Daire Market hariho ebijuma bindukunda ebe bijuma birahanga yahangire akabihangira ahandi nakuno mu Uganda yabihangirayo konka tibirumu mbwe nuko nabirebere nagamira driver ntiyemerera ngo rebe biriyo bijuma yayemerera kuyahikaho yabuzo mucyaro wabe nabiguza yajya ngo ikijuma kimwe nibakigura sirinye kumina rero ito abanyacyaro ntukundo kuramuza nana wora mwizi kwizire nambuza nti awenki emicungu arwe emicungu eteine bujumo munda yaje atamanya bishop atunoja kunsasira ataho ko emicungu egi tukugira ngo nergaha ntugiha Egypt it imported from Egypt abaragira Misiri aho kanyonda gireyo Misiri is a desert from north to south kandi mu Uganda twinemo akacweka kake akatirwe desert konka nayo itari kaye Egypt inarebire mbere kirkwitse nshoni amezi gakaroga jinja gaza Misiri baga iho mu mezi ga jinja ga Uganda bagashko mu mushenyi batamwe mucungwa bagutahanyonyi bagarra kuno baguntega ngungugure nkumina nanye natandika kuramuza nanye natandika kuramuza konka kuyanshoborere nanye nagire saze najya ndumeshuwe no tarkusinga iyo mucungwa kurga Misiri kwijaha ona waguze zingaye nagura konka naguma nikinsasa abo kuba tarwe birahanga yahangire ebiri Misiri bitari mu Uganda nangwo mu Uganda arumwe ebirahanga yarengizeho ebitari muri Misiri so mbweno okutwakorese ebirahanga yahangire nibyo biri kuturetera okutana omukiturwe Obugaiga n'obworo kandi Obugaiga tisente zunga Obugaiga nekintu cyo rukora kikakupa obusinge kandi ukashemererwa hari umuntu yagira ati nobasa kugira Obugaiga nabwo kubura buzi hariho kugira Obugaiga ukarara utari kureba hashimwe n'obwo yukora noreba hato Obugaiga obo nojya ngo n'Obugaiga buzima tinned politician konka hariho ibigambo umunsi biri kugira ngo besho businge kamwatugambira obusinge imwe abarinzi obusinge nibaburya yes nyoni ngira ngo obusinge nibagira bata nibaburya abo kwator kubasa kutura utine businge obusinge nibwo buri kuribwa n'amatungo aguturukuronda no kugagirira muki obusinge hariho ibintu mwashoborogerwa ngo wealth creator is God mwakitunga narabe n'obutabo iwo inakatabo iwo ninga banandika handika mu kirwo kugira ngo wealth creator is God we are stewards twine koresa meizago nka stewards twine koresa itakerio nka stewards kuko kizibu n'ebintu byona beshi omuriye binagamba amezi omushana itaka ebinyonyi ebijuma uri kugira to omusero yitubirumo yimutse umukono uri yato omusero yitubirumo nimbirebamo byo yabambigarikemo omushana itaka amezi ebijuma amatungo omusero owaitu tubiriyo nango munju ko omusero birumo yimutse umukono nanye nimbirebayo konka ekiri kutanisa wabikoresha omutano guri ahari wabikoresha otanaho turi kutanda hariho omugwera rakarumbarigi ya yemera yara abantu bambara yabareba ngo yajya ati bwenu ategensi yo nambare gwirira rwatwoka nyoka bitamwe mani ati nyo mutano gwanje neimwe nyo kagira nta kabitamwe mani so bwenu mutano tutarisi bwo kubitamwe mani abo kuba hariho abashubuzi hariho abarisabente hariho abahingi b'umwani kandi umugishogoro ebyo kore ebyo byona mu Uganda bigizire bita
no mu runkoreberumo amataka tugakwingana tukunka kacya koine nikabasa korwaho ekiri kwingana n'ekyetengo cyawe kukiri mbwene bintu nibingahi nizagambe ibintu mukaga nshitame bibiri kubasa kurindwa ubugaiga nako ubugaiga bwo buruho kure ko kutwabwakira nuko kutana koko ko nambwe n'abagenzi baje abumwetsire bo bakabitamwa amani uko nahurura bakabitamwa amani neito ningira ngo turi kurugaha tuyine kubitamwa amani ecyo kubanza ikiri kurekaho ubugaiga is strategic thinking. Strategic thinking nikimanyisa n'abagenzi banje nangwa bakigambaho okutekateka je abo kuba ekitekateko kibi tikikabasa kushyaha cyo rukwetenga never torukubasa gukora plan imbi ekakuretera ukombeke cyombeko nk'iki torukubasa kureba ahantu. By the way, no manyangu umuntu nabasa kureba aha kugirwa rutoke ayombekeho mbona hatatewe ki adinga nkomu homestead ushanja hira train yakugiri ateweju atuwaza kwetegereza noja kushanga wahika umukanke yangi ugira ibambe nangwa kakoze regonga kandi aha kubera gatandaro no yatirejo strategic thinking kandi umuruka ntagira ngo noho muri imwe wakuza kombe ko munara tabanze gushitama kabarije by'emirimo yago ako utakozire icyo Bible ne tugira ngo nobasa kugutandika gushyaha muheru hagati gureme kugura reme abarukwingura basheke nibagira ngo beshi kayabera tarukubasa kashangwa gizirata atandikire ki bagenzi banje abakigamba wine kushita mu banzo tekateke strategic thinking nambwe no wazambarira washuburenko no basa kuguza konka wazankanya bushozi no basa kuturaho kutunge sente zengo yabako ndo basa kurgaho musemeno yo tubatugambire ngo twabo kwa gatejumba gize ngo akana guze ngo tunanye kantandike ngo wabiharwe naba yagurize obundo wanshara takagurize avuga ebiturukwegaha tindu kugira ngo ntuza kugira ngo ebitwayega byona tubitware ekiyo narebo katejumba yakoze urukikore no ija ku you think strategically urebe ikiri kutahira aha kwanyu nikiha ikiri kutahira umwanyu nikiha strategic thinking ecya kabiri ni social capital ndo kugira abantu nabo nitungwa beshema umwambari yagira ati kunatandikire nakora namani kunashikira hagati nayongeramo umucyara kunashikira hagati nayongeramo abana kwarukika hagati naje kugira nabejukuru kwarukika hagati omuyibara ryemirimo right honorable no baza kushanga ya leta nabakwe nabo baza mu business umu mbeshate muko wawe yabateye hari tarwija mu kazo mu business umu ndambwe ni imwe abatungi mugume mukore n'umukanyisa urege kuyote binyine ibintu bimara oyijuke ngo nikibasa kubaho shanje na muko wawe ariyo na dependinga ukore ebyawe no mukazi nabana uko yijuke ngo no basa kushanga nabakwe bawo babiri nabo bina social capital uko witujya bushozi haro abantu bakuru babiri umwe no mutungi wenda akayinente nangwa bakaragaho bombi konka umwaka ine bintu undijo ine bintu bike konka bakandu ari munywani we munonga nibakundana mbweno owe bintu bike owe bintu bingi abuzo ine bintu bike munywani we yambuza yajya tubeshi abwenki nkukize bintu konko nkiza abantu abwenki ni nkukize bintu konka nonkiza abantu nikibasika ecyo nikibasika kushanga umuntu ine bintu bike konka ine abantu kandi ndijo ine bingi konka atine abantu nikibasika imwe abamanyiriro bururu abarikugira ngo nikibasika mu imitse mukono
nikibazi umuntu kushanga ine bintu kongatene bandi na yagira ubugenyi akatandika kwaringa baboda ngo bamwetera abandi namwe Dennis wo gutandikira ikintu iki social capital yene tokagirebaga abantu nkaba nyo ni mnabaguma nimba riba ninyibuza iworyoha nare motoka z'abasheja ziriyaha kandi no shot nare mutoto papara to kusayininga mutamashita agamashita gona tarukuza gagararaho social capital no basa kushanga na member wa parliament yayita abantu hateja nkaba no basa kushanga na bishop atavuga na abantu nkaba kunko mwana bwana wanyumwa abazi yayita abantu nagiri hari ntumwana kayangiza abantu abimbe ni nyina nyiranchiri bishop social capital nikibaza umwana muto nkogo kushanga ina abantu oryo mugurisi no yeta abantu tabone birango obage nimi ibura bagiriya so abantu nabo mbamanye kenshi kamutangarukamu kitunga ekindi kandi nibareka ho ibintu byawe abako no bakobwenge umuntu nabasa ko bwenge n'ubutwaraho nambwe ninyesigira kimwe ngo ritera noru ahirutandikire nerizobe kinareba tindukamya ngo umuntu naija kurugamo ati mu mazima ranga atari kutwikiriza ngo umuntu yarugamo ati no nyo nanehire muno kwihama nanehire so abantu haro nefumu y'abanyakore kugira ngo yanga bengine bakamukombere so social capital ekindi ekiri kureka hwitungo ne time management ukurinda bwire okoresa ryo bunako ahubwo bunako no bwarahanga kandi ubunako umuntu buhabwa arahanga nango haro bwana bukabuzirwe bwafana bwonka bundi bukabucukire bukugira ameno bwafa ruhanga yakobo bunako bwarga ho ingana ko kwingana tayimwejo ne gukoresa kandi haro bunako nabo bwa program zituri kwekorera ukashanga haro program zituri kushisho bwire haro akigamba yaje ati nyoti nyine bwire bwo kuzakurambikiriza gusiba ntuganire bitayine muhero right honorable tinkarebere report ya census yo mwako guhere konka yenkumi 2014 njine nyine na kope yayo report ejo negira ngo mu Uganda 2014 dependence ratio was 103 to 1 dependence ratio ekiri kumanyisa omuntu omwe by 2014 omuntu omwe akana akora arirwaho abantu 103 it's on record oronde report ya 2014 omuntu omwe nakora arirwaho abantu nkachoma chance asana kusaza dependence ratio yo kugira ngo by 2014 census report ya Uganda ekane egira ngo omuntu omwe akana akora ubunako obo arirwaho abantu 103 kandi kuna abere naje tone gitekeza duration kuna abere ndabo maduka ga kwaitu nza kure ndabantu abashitami shahi naza kasheshe nibatere mpaka ndabaho mu maduka gwa kwaitu mbashangaho urwo kubanza ndabaho rwa kashatu mbashangaho ndabaho rwa katano mbashangaho abantu bateine program kandi ubunako bwingi ko urkwemerera ho abaramutya ushange mpakeze bari kwani bahakana nakubuza baitu bariyana kateshumba rukizo ndijo senteno kateshumba na bariya wakizo ndijo kashi kateshumba ijuka ine hoteli mbeshe hoteli rumusente zinga bakwata no tupapura bahandika babara nesente za rukwihamu babara n'umushara gwa parliament babara na garbindize babara ne motoka yara kuvuga bahandika page full scape yona
bagaiteza barya basinga na sente okutere mpaka kukizo ndijo irgaho rirenga nibakora umurumogo. So kuturkuba turiyo muringo go obutungi tuburi kwasagumaho kandi kukiri kubaho babari omuka yawe bariyo muka yawe abo muringo go nobo korota tuburi kwasagumaho haro abantu beyingi abayino bwire bwo kuteka teka by'abandi batari kwasa kuteka teka byabo byashika bishatu natsigaza bishatu. Ekyakana is work. Okora is a divine mandate. Abo kuba wagize ngo tukore no nirahanga. Ishura yo kubanza mu Genesis chapter 1 verse 27 28 ebirungi byona ebirahanga yahangire byakwatsa z'abanyankore manye ibintu byone binabashomeri kumeka bikwatsa abanyankore. Ibi ni ibintu by'abanyankore byona. Omushana enjura amaizi obunyatsi ebirukuguruka ebijuma mbwene kinagira ngo abanyankore tukutandisa nganda konka haruho abantu abarukumara amezi batakaribira izuba. Haruho ense ziri kumara amezi takaribira izuba. Haruho ense ziri kumara amezi takaribira ijura. So nagira ngo akabiha abanyankore nikimanyisa ngo ebe bintu byo no mu rukore bigizire bita birimo, but how we have utilized them and tapped them is what brings the disparities in economics. So okora mwambari yati mbeno no bishop Rori hano ija kusasira twabanya twindwikiriza kuranisha bani imboroga aza omwami bariya from me tindi kumanya abandi aho ko kintu gamba is not also I'm not authoritative konkanyo nishaneiwe nanye tindi kwikiriza o miracles byo kutangaza nyo tindi kubikiriza no you cannot depend on miracles kugira ngo umwijoro wakana numuza kureba ibyo kutangaza shi ruhanga hari kubyendera atari kubiteraho urwakana no. You don't not need to apologize before me. No, nanye niyo position yanjye. Twine gukora. Nkarebe kirebo omwe kandi saba Deacon Kashwa about 12 years ago. Kurugobo na ndari ahito abanza kushitama. Nani nyijuke kindagamba naje ntibeshi bwo kirebo omwe nejuke ekirebo omwe mukimanya ikirgo ya kito mu iguru. Emyaka 12 hoire nibwo nahererwa kukireba. Emyaka yimaze ndi bishop yona tinkire ebiri hona miracle omuntu kuzo mujo kashitamo karambikirizo kategereza miracle enjure kagwo kabara kwingo kategereza miracle no mbwenu we are on the same page mbwenu takakora apologizing at bishop unoja kusaza no twine kukora abukora hanga nagira ngo ebe binahanga itaka amazing nabaha go and have dominion over those things mu bitegeke mwihemwe byenyanja mu bitegeke mwihemwe binyatsi byo kuri sente mu bitegeke mumbeke mu amajugo kupangisa mu bitegeke mu bihemwe mbere kwenda nyo enkirize yanjye n'uko kugira akarahanga imigisha kwari kwijajija nagaba okugabira ekyotegiri ubu yarise 15 no manya kabuza begibe yabagira tubeshi mwineho ki nimwijiko byaje tumwineho ki ngo twineho byenyanja byo nebwa 5 yaje tumumpereze ibyo ntandikira bimwine Taranta abiyahire Taranta no bejuka umwe yamuhitano yazikoresa yihamwe zindi 5 umwe yamuhibiri yazikoresa yihamwe zindi uriya yamuheje tinyine wire naho kenda kika no shote zirake kwayo ezahoyo so mpereza wenda kika 5 nuko wandaganisa ishatukare owemwe okweshoboraho akakoresa ibigambo 25
kandi ow'itaano owazikoresa gye akakoresa ebigambo mushanju, owazikoresa gye akakoresa ebigambo mushanju, owazikoresa 10 yakoresa ebigambo 25 naye shoborraho noreba nkakumanya kwogeshaho tarabibire manya biha ninkumanya mbwenu urwanju burongo toyonga. Ekyakataano ekiri kurekaho obutungi n'okurinda amagara, aho kwa magara nigakira amagana. So ebiturukora byona yaba kuri sente yaba no kwirenjoki yaba n'impono yaba n'ibyenyanja yaba nibiha twine kurinda amagara, aho kwa magara oina amagara no warukutunga kuko kubutine magara turukubasa kutunga. So whatever puts your life on risk should be avoided. Tindi kuza kukigenda we cyamuhero no ekiri kurinda obutungi bwawe bwihanga bweka bwa institution yo rukwebembera ninge yorumu ni obuzare bwawe narahanga. Ako arahanga is the wealth creator. Obuzare bwawe narahanga, mbwenu mugende murindo obuzare bwanyu narahanga, muyikirize Yesu mujunwe tujunwe tumanye ngo ebintu birugarahanga. We are stewards, turinde ebintu bye n'abarija tubone kubibanjura. Mukama agumene. Evareta titwe Bishop umuranga muterere ingaro izindi zamani ningira ngo enjiri yawe twagikwata kandi yona really yijaje mugarche muterere mu ngaro zamani. Deputy Speaker yanshaba ngusebo ngunkukwase a National Population and Housing Census 2024. Hazo mjenye mukuru ebyo nibyo bimwe mbirungi by'Ekitaramo mbwenu hatisebo ab'Ekitaramo bakutandra namwe nihine abana bayeshongora aba nshozi mwemerere tubarebe mtinkwe na mweje mweshongora nkamwemerere tubarebe aba nshozi iwe omwana oyino okugurukuti harwa abashija babiraha bagira ngo baza kwikwatana baza kuguru ukwatifisho omwe harimo omwami muhiwo bwenje witu Dr. Karema hamwe na General Paul Muhanguzi mwibuze kuguru mukomo kuguru mbashimwe Ekitaramo mureba ngo hino kusheme kukigamba ho kubi omwami Fred Tebembire yemera twakire n'umwami Mugabe Moses abonizarwa nabo mwebere twabashemerwa onujo muntabe yamburize atumbeshe Moses ogu niwe ninga ninyowe kunkamwe abenanda kunjuma mwenu maboko bano benda kunjuma bajya ngwibo kanoshana na kindo tafire ndenshoberwa ngambwe nishana nogwe kwarari mbi ninyi sebo bagira ngo bakwetana hariya wa kabiri ngenda kwanjura umuntu nibamweta ekaya kagoro mwemerere nimwe narongo na Fran na twabashemeru hatine n'ekiba mpamu muterero mungaro bacyara mwe twabakira mwebare kwija kandi Bishop bibi yabigamba hoje yagamba byona bimwijaho gukora nyinda kwakira omwami twice wa division age Kano Kasule nakushemerwa fande Kasule Rwakandare Robert yemerera oguno no mukunji w'ikibina cha NRM kuriya umofisi ya president mwami Rwakandare mwe n'abantu mbaba utagenda utabaramukize buryo umwe hazo kumena umutera kahama utenku konka kore no katera naho hariyo wanu parho nanka bright ndebo ndijo ngugwaho bamweta Joshua nimwe mutera bakaruru itutware n'abantu banyu itutugamba byowanye mukwendi itutugamba nke Bishop yagamba hallelujah mutere mukamenga zamani. Therefore I take the honor to invite General Major General Nargar Kunjiri kunkanu we muntu wunda huriro mu rukunjiri ayinizi naryo Ruganda nani mwanje naja kugiye kambira nani kwanjira ngo yije sebo utuganire nwe permanent secretary wa Ministry of
agriculture, ebyenyanja bagamba, ebihimba, ente, amatungo mugace mwakire n'engaro zamani. Twakushemererwa kandi twendeza ishaha twangweni wabuja ngo Major General, just 28 minutes. Sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangula ebirabo kebera wasi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi Hamwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Yegurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yegite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe omagarageseji arhembereri kuthindura tukabeche chituri embereji eri kwindura mazoba engendo narishi eritebyo bitu nambwe no mumberejo bitwantoronde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano kakuziro mbirungo ebrukhezo mbiri gukagarika busya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Echireki aha tayari West Nikiri Kembo Western Champion gaya kanterorhi akanterorhi rume pa nareba abazungu n'abanyobusera bari nkoko mu rusozi nkaba icyango munonga nkabani nkomo muri nkaga oh dear meni yeke entera hansi munonga oh dear the best pension yo kukira yo pension zona namagara marungi to have a good life. Pension bukuru obwigo butakubasa kwikiriza kunywa shukari nayo kurya nyama utakubasa kwikiriza abakunda kananka kushikaya kamwe
tukayo kamwe na tubiri oboti bugiga. If you cannot enjoy your life, that is not wealth. That is a curse. Tukwe mukama nabakuhire nubacheta ki? What is a curse in Nyankore? Omukyeno. Kugire sente zikakurema kurya n'omukyeno. Ekyo ne kyakabiri. Ekyakashatu, esente bisi haraba kugira ngu omushaka tunge sente yazirya. Ubwo tine sente n'omusiru. Tokubasa kutunga sente okagira ngu nyine sente munindye sente nkazirya. You cannot be rich if you eat money. Abagiga tuba kujya sente babuzi, tubari mubabuzi. Abagiga tuba kujya sente nibazibika bazikozesa kore binte bakwenda. So the third point is saving. Save. Kandi okusaving nikimanyisa ki? Okubika nikimanyisa ki? Okubika nikimanyisa ngu nokozesa nokore sente nyingi oryanche. Controlling your appetite. Controlling enda yawe. You see, abantu abakukira nibatekateka ngu woine sente nyingi oine kujya bingi. That is stupidity. Wakore ekyo norwara omunda. Notunga indigestion, ekiba kweta indigestion, noraro tabyami. Ebyo kujya bikuzimba omunda. Mwampura bageze. So, control appetite. Controlling enda yawe olye ekiringayina. Ebyo takwetenga kulya obike. Abo kwa nchakare nabo nizoba. And the worst thing about overeating is no wakuje kuinga na vita, my Lord Bishop. And you eat and you get the best meal and you get satisfied. Na nchakare noza kujirenjara. Tukwe. Na nchakare noza kujirenjara. No wakuja lunch okajibyo msheraton okajiraki na chachiro still noza kujete. Or next day noza kwetenge byo kuji. So control your appetite, control oyetware abo kubukina magara kandi byone byo kwenda noza kubikaho. Bishop yagamba akiguru nyoye ari kintu kiragamba because kujye byensi okabiguta okafegwe bindi ebigo is stupid. Akwe byensi haro omuntu omushenjo mu rumeji orugumaho orwarho omwaka gw'2010. Nobody, all of you will be dead, including me. However much you eat. So kurya bintu okebwa ngu izoba rumwe oryayemera omuntu akubuze bibwakozire oyeshoboreho is also stupid. So if you want wealth, Mzee called it spiritual wealth. Nyoni ncheta sustainable prosperity. Ogiga. Owa haki. Utiagiri ya haki omshwairi. So ekanazo omstage ndijo kunkira kubigamba kabigamba na bukondogo oreba yaenda nko kubyama. So ibyo ne stage ndijo naenda gukora muka introduction. Ebyo kuhinga mu Uganda kunagira mu ministry nabishanga mu ebizibu nkabishatu narubina. Ekyo kubanza nashanga ngo abantu abakukira mu Uganda nbakorenda zabo nbarisa abwenda zabo nbakora abwenda zabo kandi bakufayo yatunge cyo kugera izoba takufaye kirabeho nyicyakaye subsistence farming.
nashanga ngwecyo tikiri mu bantu kora kwonka kiri no mu mitima yabo no mu ntekateka yabo nicyo kushangira bakushinga efujo bakutema ebibira because tubakukimanya ngo mbibira n'emfujo nimwo mukurugamizi. And now that same person ogwo muntu, third point, aijo wawe akugambira ngu omushana ekyanda kibiri ky'amaani. Part ya problem omunkore ekigezi eresire ekyanda kyabe ky'amaani, kiresire omushana amaizi gabura nabo kugira ngu mukahinga enfunjo mwateme ebibira. It's a fact. Nyo nduga rukungiri twabe tuvuga ku rugambarira kuza rukungiri. That hole on the left was a forest, on the right was a swamp. Hati jirondo ojete kweta. Nobody, we have destroyed the environment. Ekyakana ntukunda kukozesa amafuka n'engaro. Tukunda kukozesa amafuka, kukozesa emikono. Yes, low technology. Dokubasa nikitwara abantu bana wanonda mukakikoraho research eki. Abantu bana kibatwara week emwe kuhinga ekemu. Abantu bana 4 men require 7 days to cultivate 1 acre of land. That means ogwo muntu yananda kuhinga eka igana nkija kumutwara omwaka n'ekicweka. How can you become rich like that? Ekikushemba yaryo ebyo bintu ntukozesa abajungu ekibakweta breed genetics. I don't know how I can explain it omunyankore rukiga. Konka ntukozesa embebombi, tukozesa na nkente, tukozesa nimbi, embuzi nimbi. We use traditional breeds. Yes, ezimwe nungi zirimwe nambwe nkente zenyankore nungi munonga konka wanozenda mwamate okazirisa tokomora tokakora musende. Wanozenda mwenyama, yes, zine kurya juba kandi kurya munonga konka zine nyama nungi. They are very good meat, but you have one onda echoroho kirya cyo kuziza nyama. You have to use better breeds. Then twidede kizibu nkaba kuhinga ebichori, abanda bakuhinga oburo nebindi, kuba kuza kusharura basharura kubi babitahasi bizamwe kintu kibakweta aflatoxin. Numukimanyangwe ligenda kansebire nyingi. Mwakeburiza bwenki, mwayeburiza bwenki twine kansa nyingi hati. Aflatoxin nebindi bindi bad practices. Endijo practice mbi nokwata abo kugira ngo engoha tubuzirwo mubazi nanye na etamu abo twandyo mu agriculture tubuzirwo mubazi bwo kwitengoha. Of course niza kukibashobora in a few minutes awenki ombazo gurho tugwakitango. And the main reason now kugira ngo tukozesa kubi, first point. Second, abamwenu batwiba batugozo mubazi bw'ebichupuri. Third point, twaza koziente ntuzozya kubi. So we mix the drug badly and then we use it badly. But the worst point eyabireho nikibyira bitu and kaba katu cyo kuba kugira meya culpa mushangu kaguryo kwitu. Ombazi gwente guru mu class ninjira ni 3 na 4 buri zone omu Uganda
abajungu bakaba bagitiremo mubazi ogwakuye korayo konkati ito kitwakozere zone twazihawe so ombazo gwakuye kora za teso nkai kosaha and vice versa so wabure the teso okagireta kunuya the tick becomes resistant to that medicine, to that drug, and that is why you have drug resistance. Now when shongejo abantu abatine we can think basa kubeta abatine magezi konka abantu abatine alternative mbakoze so mbazwe nyanya babutaburo mbazwete bazifuira ngwite ngo konka kizukecho yes nuitengo konka nuitana abantu. That is one of the causes of cancer. Nuitabantu. So abarisa n'abahinja baryaha mwena farmers washanga omuntu nakikora nambwe nyowe enyame y'inkurya n'iyinkwe bagira. I'm telling you personally. Embuze y'inkurya narente y'inkurya ninge bagira because I know ninjimanyeki enkoko nibasiba nibasitere bikatu these broilers nyo tinkarya broiler tokaji mpanka kiti because nibagitera embaza mbi so poor marketing solution abokuba bampeta kikambi tukoreki turure tuzaho emikono tutamka yiguru. You see, President Museveni is a very wise man. Akatugira ngo omwebembezi toshemerire kurra nabo kwe abantu abo kwebembera nkahati hagire cyaba kankaha okareba jeno muhanguzi akatubanzo munanko akatubanzo munanko mu rwigi no manyango harekizo twe omwebembezi tashemerire kutina nkaba kwebembera. So solution ekyo kubanza no kuhinga no kurisa no kujuba n'ekibaro niki no kumanya ngo nanyi nente 10 na 20 zitakumpe sete zikwingana ziti ekyo kintu nyine kukirugamo. And it doesn't matter whether tata na shwenkuru na nanka sijui nebyo buzarwa sijui nanka sijui bakazimpingira sijui biha no kirugemo kore kindi noza kwitwa bworo wahinga ekibiri zebicyori nuihamu at the maximum tani ishatu narina ezebicyori zenshaho 20 ahabe hati erho enshaho 20 ni kilo nkenkumina kire nkumina asiringira 10 miliyoni konkano bamazire emyeze 5 na 6 so it means ngu wahinge bicyori net no bya musiringi nk'emitwaro nkanshanju kwezi. So omwanya go kuyamwe emitwaro nshanju kwezi otire mwago man gawe gona awencho takukora ikinde kindi abo kuba emitwaro nshanju nesente kyemuno very little money mutagira ngo nawashekera mutagira ngo nagamba kubi but it's a fact emitwaro nshanju nesente kyemunonga for the needs of a family nesente woinente average eito abazire ikiryo mu kitabe cyo my lord bishop tukabara twayeshanga ngo average ente mu Uganda eyamate ne kwalita emwene cheka ibikopo bishatu average ibikopo bishatu byamate. Now
at current prices siringi 8 siringi 10 nizo siringi 15. So nikimanyisa ngo mu kwezi ente ne kuha siringi 40 chweka. Na nikimanyisa ki emitware na chweka nikimanyisa ki ngo mwaka noza kutunga emitwara 5 nari nkaga omunte eyo kunda. That means wano ndakuzikora mwe sente oine kutunga ente nkazinga nkiga kore sente. Now there is a difference, of course, nzapu webuza abweke ningamba. There is a difference. Wano if you are satisfied wa hurangu siringi emitware 5 buri kwezi niye kumara. Yes, no basaputura konko kijuke nyenkatura ho cyankwanza really siringi emitware 5 no shango mushija hariho mushija akainente bishata 5 cyankwanzi haza nkandi director wa cyankwanzi atogo mushija yagumana arizo mu itaka rya nari erya cyankwanzi hatunaza yo namureba nkanta kwenda okuba basirikare omwe nibakugira ngo obihe. In fact, afande Fred, you know, nibakugira ngo obihe okozese ka kiboko mpora ogereki konka nareba ngo mushija kuza kumwiha kugira ki kangambe nawe mpora. So nazayo nashitama nawe kuganira kitara munkeke kushitama nambuza oine nte zingayi bishata 5 no hamwe sente zingayi yayanga kuzingambira hati ezente wakuzaho igana 5 okatunga milioni zawe nka 300 okarondo kwitaka za masindi naziha okaruga okagenda tokureba ngo nikikira yandeba ati nagabwa nkumanyire byona ebinabe ningamba nabirugaho namanyangogwo ekizibuke sente ekizibuke no mutwegwe. So ekibaro nkoriya wambara bishop yagamba ekizibuke niki no mutwegwe. And indeed nkamuhanka wiki nkishatu nija nagambira abasirikare twamwihamwe mu kampu omunanka ombujuru akati ayo twana tukyaho twirukanga twirukirizi tabire pare 350 cows ono kono ndanusi ekibaro omuntu kurema kumanya kwente chatu 5 no yamwe sente because ente ekirunchente na banka. It is a bank. Ente no Obugaiga banka ekyaho. But as a bank sente nozihamu ozishubuza ozigarayo wo inamagezi ozisigayo zikora magoba. You invest. So that is first point. Echa kabiri no kurekeraho kozesa ebiba muzeye bakozise nabandi. Echa kinte cyo kugira ngo Uganda tujya Abagiga ensi yitu nengiga sujye tukwetenga kutamwe ibintu byo no mukinga no kuyisa. Therefore twine sente. That is useless. Average itaka ya Uganda no ihamu kilo rushanju na 8 rw'ibicori buri eka. Average omwana average ogwo mwana ogwakaye. Time is over. Should I stop? 2 minutes. Average omwana ogwakare no ihamu kilo no, it's about 600 grams,
600 grams to 1 kilo average ey'omwani otatire mu fertilizer average ente z'enyankore ente zo mu Uganda ebikopo bishatu by'amata average. So the majority abantu bijo mu Uganda tujja boro. So ekitwine kora no kwate bintu ebimukama yatwire ekimwe ali amagezi tukakakozesa tukagira ki tukaronde bintu ebisya tukakozesa engeri ensya ey'okugigara tukakozesa engeri ensya tukakozesa ente improved breed tukakozesa embibo nungi tukakozesa ne na new methods. Last point, nokumanya wano ihinga orukuzaguze kintu kingeje kandi okisharureje wanonda kuguza mate otakozesa omubazi gw'enyanya okaguta omubazi gw'ente. Please, I beg you, ntakikora ekyo. Now abakukira numuza kunchalenginga mugire ngu ekyo kiwatugambira yes konka mukozire ki, and this is where I want to end. Ekyo kubanza amakuru marungi ba scientist banyu abamagezi abanaro bakakora ombazi, they call it anti-tick vaccine. No terente chikatu omara umwaka otakuozya. It is there by Ugandans. I think we should clap for this. I know abantu numuza kugira ngweke kintu nebyawe bye bichupurisi biha. I can assure you, even my own cows. Now you are going to say, how many does he have? Yes, I have some. Even my own cows, I have given them that injection. And voila, it works. It works. We are rolling it out by Kwekumi, ntuba tuine factory. Already the government sent has released injire to rolling out to the permission to us to injire. Right Honorable Speaker knows. By October this year, we are going to roll out. Konka mwine kushashura mwaka sete kache. Konka nyo kunkuteka teka. Omuntu kutere nte chikatu chimwe. For example, okachibura, for example, sirinje 15. Iyo baro mbazi ogwa kubire no kozesa. No gwa kubire no kozesa kujanja kunanka kutreating entejo. How much money would you spend? So that is one. Kabiri, FMD. I think we have really been stupid in this country. FMD, really. Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira omwaka gwa 2096 kandi rya mwanya gwaryo omuri Mbarara aharuguto rwa Zakabare omu town ya Ruti bakwinira obwegese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo nka secretarial, accountancy, journalism and mass communication, electrical engineering, civil engineering, automotive mechanics, ICT, hotel and institutional catering, agriculture and animal production, fashion and design nagande mingi. Ebyemizano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa mani okwehandisa ni kugenda omisha ishomero. Na hakutokikiriza ngurika shemeri kutandika kwega. Hakushori inzira ngo abanze yamero ruju. Alianda
Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandikisa bw'umwaka w'2025 kuri yo kugenda misho ahambuga nkuru zishomero rwebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiria abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize nshonda zona nangune bisare byishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumanya buri kucaraho 0 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 na mushanju 9 na mushanju na 0 mushanju ina mukaga 9 ni 3 nshanju na 8 9 nemwe. Aliana Junior School, a great start. Naye muzeyi kenenura omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda Aloe Vera Drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli black seed n'ekigaji. Tuyina Sauda Pineapple Drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda Drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda Drink kenenura omubiri. Omwaka ogukwija baza kutuha sente ez'okuronda mizi n'ebyoma bikutimba mizi ebintu bingi esente za irrigation na n'esente z'okutimba ebintu. This is focus, strategic focus. Ekindi ekya kabiri fertilizer ebirise by'itaka. Hariho omushaija ow'omurundi president akatugira ngu tumuyambe twamuhitaka twamuha nebyona ebikwetengesa nabwo nituza kukora fertilizer konka nazo nimuza kushashuramu akasente kakye habwokuba bamuzeyi oriya nangwa munywani wange n'abandi nakugira ngu ushashuramu akasente kakye na mama nukashashura habwokuba ebyo byabusha nabyo mwe nibireta problem nibyo bikuturetera kucyama mu magara gitu twe. So nebyo bintu binge binagamba nari bike ebintu ashoboraje mbaza kubimbuza konka nyenda kuba esimu yanjye ninja ekyo nicyo kikukira amagezi. I hear we are on national television, so I can give you my telephone. My phone is 0772 0 mushanju 2 5 2 5 8 nari 0 mushanju 00 5 2 5 8 0. Ejo ne ya WhatsApp wayo nonda kunjuma wanonda kukora ki kunyeta kifera onyohereze message aho tinkufayo nyo by the way tinkufayo konkota antera bwarenga shaha nkibiri abo kwa nshwire nyino mukazi takwenda ngu abantu naza kumbuza semwe zintutunga kandi abamwe munyishuka mwarugo mu mabara abamwe mwijuka ngo nyine kizibu mwarugo mu bara. So please ntero mbwire wa office esimwe ejo niza wareba ntaji kwata nikimanyisa nimba ndyo mu rukiko, so onyohereze message SMS na WhatsApp ninza kugarukamu baba kumanya nibakimanya ngo wantere simu ninjigarukamu abo kuba Bishop nyenda kugambira nyo ninyikiriza ngo ezo offices twine tizitu nezabantu nibo batiro mza offices, so nebyebyo bagenzi but ebintu bishate bikushwaza ekintu ekikubanza ekikushwaza
harensi nibageta Algeria ekagambira president tukasigninga na bendagano nebenda metric tani emitwaro 50 eza amatega powder tani emitwaro 5. Now to put this in context, tani kilogram emwe eyamatega powder nergom liti 10 ezamate. Now that means wano etenga kilo emitwaro 5 no etenga billion 5 za lita zamate. Billion 5. That means amatego nago mu Uganda akoze sahati ntwasagaguza Algeria bagatwara. Ekyo ni kimwe. Ekinde kya kabiri ekikushwaza buri mwaka ntuleta ebintu ebikwingana billion 2 n'ecweka ebihingwa tubihahero omotiremu tani nkomutwaro gumwe n'ecweka ez'omuceeri. Imagine Uganda na n'emicungwe y'Bishop yagamba konko muri ebyo ekikukirayo kushwariza kimwe numuyiha karoti enyanya n'obutunguru numubiha heru Kenya. Imagine. So nico natekera ngo nkibagambire eki abo kwegi egihore ginerebekera mu abantu bamani bamagezi abakumanya abwenki ntwiha karoti Kenya kandi twimita kege abwenki amate billion 5 za lita zamate abwenki niziturema kuronda really tukazita powder tukazohereza abatini. Why? Mukiteka hecho mwatunga ansa yece kintu mungambire nyo ninza kubayamba. Bishop yagira ngo for me my wealth which I can tell you tinyine sente, I'm not very rich. Onka mukama kampe binte akampo mtwe yampana kanwa ebyo bintu bibiri mukama kabimpa. So wande terekizibu iwe kireta ntwija kusolvinga mwebali munono. Bani bashaba tugaruke tutere General Omungaro zamani. General yebari munonga watushomesa ebintu birungi kanangwa ebe bintu bishatu ebi wabuza abo tunitwe tukira kubyebuza actually bingi tutekateka ngo ansani wejine kapamani secretary abo kuba ahabwenki jonka reba tan manyaze bitakuri ngo bakazikwate birore bikana birga Nairobi bikwijo mu Uganda mimi bitakuri yare ntubihira Kenya kanda hatubyinire. So we really need to do more. Itwe na nimwe abari muri yago za office. Ladies and gentlemen, na nimbashabangu tutere abagambo bito mu ngaro munonga abanyankore bine ikigambo kujango ritahwerire hizuba batone jone y'abanyankore ningane y'abacika mikari. Ladies and gentlemen, twatwine nakore bintu bishatu. Umjenyi mukuru ninyenda kumbagambire yatobwire mbwe niza kushaba ogiro muntu watusigira abo tuhendere nawe. Omwami Dennis yemerera ya naenda gamba jenzere yagura syuti mbwe no yane muhika yateko muhikaje konka mbwe no mutero mungaro ya ine speech ye unkantu ijagarka no giherezo bundi hari yobugenyi kikatsoko ayiba twesere hamwe syuti yawe no yeragambe konka ninyenda kumukusimira omugenyi mukuru nwe ya twesere nyono mwami Daudi kagura rahi no mwami abaho Paulo ariyaha no mwami kagoro ondijore rwakuburya ariyaha tukagenda tukaname inama ngo tutandike ikintu konka umuntu wo kubanza watwesere no mwami Denesogu mwe no mutero mungara haza nawo kutweta kareba bashija
batahibe nangwa nabo kumukiraho mbwene yagira ngo abana bo barabase ikintu mbwene rebe ensi UNC yona netureba kandi ni wayishiraho ntwenda kwakira mbwene umutero umungari to ibyo ninjya byabiryo icyakabiri cyane ndagamba nayenda kusima abantu aba SK events igongo culture the wheat technologies n'abasigazi bine technology ya mano mutawunomu tayari west n'abandi big time press mwene binabyona ebi kutufandinga kunka hariho na individuals abatwire sente mwene mitwari 10-20 miliyoni na mbwene umukazi kere no wata miliyoni 5 twakusima ntubasima mbwene mwariba nturinywa cyayi na mbwene tuwabaraganisa kuturarja ntuza kuzahansaho tubabagire kandi ngenda kubagambira twire nimi yo kubaga no mucishija nibamweta Steven Katanywa nwa twire nimi yo kubagaho omusigazoriya atwire sente za tayari west ugogo musigazi nibamweta Oscar garuko yemerera twire akatwa miliyoni yona mwene nabandi ntubasimira kimwe body ngenda kubasimba batwire nibatufandinga na Munonga General Fred twenda kusima Munonga akachaya akakutukunywa inemo mukono na guzenkenteye aretomu tunywa mbweno mbiyana nda kugambira ngo ntucyenda mu Ekitaramo nkebi nangwa bikaza nahandi konko bicirana na ntwinda cyayi ntwinda n'ibindi bimbwino tukongera kubaci kushemeza abantu mbwe nareba wija no mwami King Siza nashemerwa kureba wa munywanu wanje o kampadora nkantaka zikwata hoga omwaru tahigwa nka kushanga mu wampadores nshanju nkantaka zikwata hoga mbwe ninkusima kanti nkakushabadora konka wojini agurunguna yiwaje tinachikwereza mbwe shino imwe mwe baje bahimwe weza mukajanga mutero mungaro kwa kujimpa ngaga kashemerwa twenda kusima batayari west mwebare mbeno mjenyi mukuru tinketa gaho speaker tinketa hoga deputy nangwa tinketa hoga na speaker we gombora mbeno kantu warumigisha nkwete mutere ngaro zamani mwe zamani Munonga dero nanya asige ninda musya King Siza ebintu bigendo misho mwe bari Munonga mwebare Munonga my lord bishop na nabatebe kanisa na nabantu mwena mu bitinisa byanyu sorry nacherero kuija habo kuba naninduga kisoro hito atune mikoro mingi kandi je no kare kihura yari nanye yajamba mpereza apologies zeye okwa twikizangana ngo agume kuri nje kuntwe natakare mwa wa omwamisiza King Siza Murenga yataya yisize gukora imirimo ya Ruhanga banja ngushahi ibirindwe bakuza amahurire so ninza kubanga bangura mu speed abo kwanyi nabagenyi binyine Kampala bandi nzire so ninyenda kwirukanga ninza kusiga myanya zirita abari we yagangarira ingoma mwenu ekirungi ababimwaye gaho byona ebyedini reverend yabishoboraje Obugaiga na Bibli ecyo kubugambaho omwami Kasura general yagambaje ya government na government ecyo promotinga nimanya katesha yabarabire ma byemishoro na business ethics nachi konka nyo ninza kubanga banguramu abo kwa nanye no ndende mukozi wa government hona ninshubura henyanya ka business kanje kenyanya nimanya nanyo kunkakurize kandi nikandise so ninza kubahaburaho kake abo kwa nicyo banshabire ecyo kwanza cyabyona ndiyo muntu uri kwikiriza umukora Munonga habo kuba nyowe ni teka ngwizo baryoreba burangitiya ya kunurira yayo sya kurungi obe no mangu future yawe neja kufuka wareba burangiti yabonera
okaza kwimuka ukabura buranje tete tanshwe kura obe no mango shwekire future yawe. So nicyo nkira kugambira ha abantu okutukoze sobwire bwitu kugira ngo nkahati tinkumanya fande mugisha wene myaka engahe enkaga kanyeshi ni semyaka enkaga hati emyaka nkaga ya fande mukama yo kunywa nkagisaho nari nimwe myete nkurebo mukagisaho twabara jeno kazora kugira ngo amyaka nkaga no maresha hamnano uri kurya no maresha hamnano byame haza nizo ba doctor bakwabura ngo byamesha hamnano na ninshomo mu mahure ndi kureba in fact nyine kizibu ni byamesha ishatu cause na naguma mu standard ngumani nyinda guturana so ni nyimuka nkora abo ko bwire bwo kubyama buryabaho bukuru neija kwija indwara zije njya kubyama bikumara so nanki namagara kanga kozesa konka wamara wano byama eshaha munana buri zoba nko kuba Dr. Bagamba abashomero history akari mu mushijano bamweta Napoleon akajangu 2 hours of sleep are normal for a man, 4 for a woman and 8 for a fool. Now tina abajuma abo kuba binje ni mu byama kurenga ari munana kandi bajya ngfuruza abatine mugashono bo bonka kubyamesha hamnana konka binji ni murenzi aho so timuri babushe. Okay, so yagira ngo wabyama eshaha munana buri zoba okahise myaka nkaga nkayafande mu gishaha no wa wamazire myaka 20 byane ahari nkaga. Okay, echa kabiri okurya kandi abakuno mani murya na waza hariyo kanywa twizi kusha orgoine ka to speak orkoreka ngorire nyama. So warya breakfast eshahem chamishana eshahem chachiro eshahem mukama akawakwe myaka nkayafande muki ha myaka nkaga no wamazire myaka mushanju nece kuri kurya. Now abantu abinji kureba kaje ntwizo munanka mu ndeberwamu oyereba even no doubting yabegera face yawe oyongera obonezo yesigo yetorora namunonga bacyara bitu. So yabo uri kumara emya okayise myaka nkaya afande nasana uri kumara eshahemwe odyo muryebyo ha myaka nkaga no bawamaze myaka 2 nece kuri kwereba kandi atakabaga satisfied kaniwe. So hati amyaka nkaga 20 kabo byami mushanje necweka onorya ebinecwe kori kwereba se myaka 3 yagenda ha muhero to government tiyambi. Ha muhero otebworo nyo government age government age. Now kandi ebyo bintu ebyo bushate binagamba byona neshohoza okubyama oyinecho byamiho nani ibata higuria okurya oriyo no ushohoza n'ubwoko bihinjire konko mwonyo to guhinjira okwereba rebo omwe gende biromeyo uri kwerebese byo uri kwesiga neshohoza. So cyamanyisa ngo obyamiro bwiga oriyo no shisho bwiga. So obwire bwawe wabukoze sota. So nyowe nintekateka ngo success is built on the foundation of hard work, discipline and perseverance. Okukora mnonga emichwe na no kuremeraho no manya mwene kabakanga mukati oti business eji yare mo yirukanga. Ekindi nkoko abandi bagamba jeno kasaya ujango n'odyo musibe nyonda teka ngo akasente kuza kukakora nabo ujya no manyo bunuzi bwako kandi to kumanya obunuzi bwako takarireho wote kuzirya no manyo otanguzinuzira echo takurya no manyo otangukinuzira. So akasente to me it's not just about making money konka kureba ngo
wakakozesa je ekirimo kuryaho wakainvestinga omu future wakorera future yawe kandi ekikukirayo wakreatinga legacy habo kwa wayemero karauniwe mugiga wenka hacyaraho then nituza kureko bo mugiga okay then okora heze kutaya isa habagenyi ba waba bagiga bona bijo wawe mwabaga mwabasika mwaza kwihura enshera zite za gandangire zije zibiteka memu abasiga abagiga bagenzi bo bange kubirya niho nashitamo mu nju yawe je nshereje mpangwe katamu nimba ntakirya nibikuremera cyo kumanyisa ngo note kwa sharinga ho nabandi ngo yombeke abaryaro bajurwawe mwena obwiga mu sharing so echeche nyoni ntekateka ngo nishukuru munonga kandi abukwa nyoku noja ngutarabiro kusharinga obwiga wazo witoka rebe inkuruga abinja bagire bajya ngo uku nikongo shininga nko karankarugaye nano kunakuzire life yanje you know kuri noja ngutindagizire abantu ababire bino mutima go kusharinga kandi bakankiriza mukora nkabaninza kutakurugaye so nko kuba kugamba kugira ngo ubutokwe kora munonga bukurutebo nabona imwe mwabakuru otakarinda ngo be burden abana bawe haboko tokamanya abana yaba ari kurebera so insurance yawe no invest no kora munonga kandi oka investinga kurungi aha sente kaza ninkai ahi wakateka yonka nkoze retirement plan yanje I think nkambaze kuritayaringa amyaka 8 kandi okuritayaringa chikumanyisa uninza kureka kora no kureka ni tindagaruke kore bindatekwe kora kushemererwa nari kubaho ninza kore bikunshemeza ngumize muni nkora business konko shange ngu tinchiruka ngo muri za banka tinchigira ki akinyine nkako niko kakumara mwena hate chinteganise nebe binjire mebe nabyo byakagwaho kuraba hari konka ekindi mbajanti work hard with a purpose manyeche jonderiro in a goal or in a purpose spend with wisdom wano shohoza bati mwimwe kizibe byanyu kunuye indimizimu kugamba konkitwe kandi tikujya ngo abakigatira varga konka twatwenda kukikora in a way ngo ekintu kikenge kishike muje so twani twabura abantu ncoba kugira ngo wakora kasento kakoma haruza my lord bishop tikwemura konka kiba kumanyisa no kugira ngo kakoma kuri omwishiki murungi tarakura byakacunde kibuno kakokomoro abako process yo kukiha yegumire otakava kagasho sente wazire kao hihi sente wazire kao hii nizitwa romu yaga ne papura so nchoti kugira ngo kakome hahandi okakome hahandi oraze kiba no shasha ojuko busaso buharabire mu gizireki no kakora so saving kandi kitwisire my lord bishop entani said yagati yitu na naba bahinda bitukwa demayaringa abahindi kwa kora kasente abanza ya saving abona kurya konkita abantu musigazi nazaho mukatawu naha biharwe atahejirikani ya mizi achurgo mushangariyo nanywa kaberu ariyo ryari kabia so akasente akarya ati imwimwe omucharo tinkumanya yaba ni mukomentanda konka nyonka kurana mukaka wanje ari kunkomerentanda kutwabire twisa cyakiro mukaka takihurire ebiturarye cyakiro akabanza yayihaye byentanda niko babe batupakingira ebebyo byo kugira ngo banze wadyo otere mpihi no way then abantu mukati barabone ntanda yo kutwara ishemero sotka akabanza twihira intanda
konkite turya nembibu yaho mwene munshobero mushija witoko umushija bakamushanga mu kitara owipa ariyo nayiboburo bambuza nguyo nokora cyo mu kitara tinaterra nagwamo kandi rebe kitaro kucyometsire no banzo temba mushija tinyo atimazima munsasire atinaterra nagwamo nkanshi akayine meba fejiro bro obu yabire yaheza kuta nkansheje ba fejiro bro yagireba yajat konkananye wa konkwika hombura so omweni ndeba ebitukora omweni ndeba ebitukora binshobera makireba inkakura ndi kwinga ndikora na mukaka wanje twatwinga ebinyobwa best way yo kwinga ebinyobwa muhingi murungi w'ebinyobwa no tere ntama nitweto tere ntama no biteko mukano ugenda no chukura no nagam no chukura no nagam no chukura no nagam itaka tukati ikashaha mwenda takariri konko kota binyobwa byo mukanwa ahoko wabikota twene chora asharure no wakota mbibo no kuza kubanka babadya batokukota mbibo no tekwa kugumisiriza ite twino buzibuni mutandika bwa business nyencha karonda mamago nikingana nko kubyaro muti nyencha karokija kuronda hebishumu then aba muti mwine na patience timukurinda ninko kuwo kujango byare omuti then okaguma no gukura buri zoba noreba yo yabe mizebi yamezire ejo business terikura yo ranyo go mshinga nyono mshijo kingisiza abakweganye bini kandi kora South Sudan nshikara huna ruga wawo kargo mchekana bacheta wawo very far baje no abantu bahama nkaba indian surprise byo kuryana no mwami aponye a group nkija no murambwe gukagumaze ngesa ndibiri pijan niyo transport ina beni basa kubona pijana no murambwe twatirire nyindo mpaka Juba konka kuna ikireho taka sente kanje nayi kakunti ndarebe nikanucira abantu sente tenuka sente tekunuka no kugisiga bikunuka yo pekanga ekanga tekunuka so nimbashaba mukore munonga mutakayeganya emirimo ahubwo kuba wayeganye emirimo na munonga imwe abana batabinkurebo no ja paying heavily in future. Now, hati echintu ekikurabwiga nko kuba bagambire, it's not what you earn. No, not just what you earn, but what you keep and what you use it for to uplift yourself and others. Sente ni to earning sente nyingi ogogo mshija rukucheza ye sente munsi yona Elon Musk hine chite cyagambe cyangu mrongo akagera ngo cyangwa kukora mutwaro gwadora konka kigumire kubiko mutwaro gwadora nko kubagamba ngo sente yo mugiga tebure cyagirya sente kanizigenda iwe yoni njuka turyo mucyaro akaja ngo ngureba nanga ngo yanaga radio ngo abwati ngo yabara manda umucyaro bayiha amando mu radio nibagani ko mutsasa ndakayija baramo amani radio ashanganika nimwetkurira abamwe batureba bajyangu nkamyakana ne nayo nyine ngutayebwa maybe ndiki ndiyo mbwiga nyonga za Kampala kubanza kuri bato muri Kampala kwanza kuri bato muri Kampala ni 2001 ndukuza makere konka kuna ikireye binarebero nkajya ntato kunyoto kungaruzo tukati kishaka wantu bareka kuma no mechi zibuchama gezi ni kimwe
ekikutanisa handa n'obwongo ni kimwe. You see, enda kwe kubera empty neko aratinga nekwizusa konko bwongo bwa buri empty noteka te kumbe hatine kirimu. That's the difference between the stomach and the brain. Unlike the stomach, the brain cannot alert you when it's empty. Kandi abantu bo mu cyaro mabitu kujoga deba cyaro ntari abantu bino bwenge nyo okoko bitakariho utaba politicians. So abantu bangira kandi yarare mushijo mwe yakugamba ngwiwe MP konkeri rwariro neryo kari hirwaro rya government abantu ngurengu yasinzire ngugenda kuri ngo yawo businzi njya konkanta ndobwo arasinze ntiyambuza kibuzo abantu batakija kwano bagira ngo irwariro neryoha neryanje inte kibuzo cyawe ko utakimara tunshoborera atati nyese nanda kubuza erirwariro neryoha habwo kuba nasi witu kwarija kwarayine byeye arikinga agenda ni imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Omuntu ati yakubuza nkonki wine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyonya murungi ekibinji bari kuba bino mungaro umyanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani nobwo chi ne korwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shiringi 10 zonka rero weno hura wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okshubura tera noti mushanju noti emwe nshanju nishatu anani ishatu chenda nemwe ninga noti mushanju munani ishatu 10 ashatu na munana 16 otaguza marwa umuntu wena takayikize myaka 18 y'obukuru nyono bushunanize bwa Mbarara mwatebekana sokwiruka Mbarara Card Run 2025 eyo muruno gwakana eriyaha ebiri 13 byo kwakana omwaka ogwo okutandikana shayi 12 zakasheshe ahal Global High School Mbarara omwaka ogwo nitwirukira iraka ryo kwiciriza okubasa kutandika radio yo kubanza y'ubusiramu omuri burengero izoba yakwatire kit eyo kwirukiramo ahabwa shiringi 25 Ermuvesti echupa yo kunyweramo amazi eruha kapa shemererwa na beka yawe bouncing castles face painting egari z'empaka n'abaseleb bo kucamura singura n'ebiconco ebya Movet kits zishanje aha Shell Ankore tusu petrol stations ebirukiraho tera not mushanju 59 shenda na mukaga 57 nkagara mushanju bishayicirwe Bank of Uganda Movet Products Housing Finance Bank Maka Madina Haji Services Salam TV Tayari West TV bitebekanisiwe Uganda Muslim Supreme Council Mbarara.
Ekireki aha tayari West. Nikiri Kembo, Western champion. Gaya kantero ruhi. Akantero ruhi rume. Pa! Nareba abazungu n'abanyobusera bari nkoko mu rusozi. Nkaba ecyango munonga nkaba ni nkomo muri nkaga. Oh dear. Meni yeke entera hansi munonga. Oh dear. Watch now. Indeki kwasa ekindi kubegezaho business tikigezo ngogero tibatandeba bakankopa ajya ngo buryo mwena abako atino wabe nateka nkamotoka zika rani na discoveringa umotoka nebasa kutambura amashanyarazi mweno munsi mukoreki abakora ka motoka mwena muje mbagambire ikinyegere hati motoka z'amajuta niza kuba nizikora motoka z'amashanyarazi zonka net zero abantu basawujya kansha amajuta giti gwakuza higa amajuta ngarugame ibintu byinshi nigoga kurugamo fertilizer nigoga kurugamo ebizigwe bimukwesiga nigoga kurugamo ibintu byinshi munonga amajuta giti mugaza kuguma gina katari fuel nakandi kace ha component y'amajuta so sharing n'abandi bagambire bihama kora n'abandi wano wenda tambura hoze Kenya ahihi Kenya wano utambura buri motoka ya taxi owned by SACCOs ebizimbe bya skyscrapers zo kureba owned by SACCOs Elon Musk omukwetera Tesla taine na 20% yayo no ezinda kazihereza ki hati ihanganka America obuchweka nkaga na mkaga bw'abantu sento muri America tibakora business zabo nibazikora baziteka mu stocks because tiburi yomengu namanya kora business nimbasa kuba nintungo mushara ngende ngu investing nguteka hari owori yori kumanya kora business then agenda gu growing nichoro kureba bakugamba ngu omuntu watire omutwaro gumwe gwa doro mu Amazon eri kutandika emyaka 15 kuyahwireho ubwo mutwaro gukana gwingana miliyoni 4 za dola abinjo mutwaro mugwine jeno yabagambire kibaro shango muntu nashekera tayibwa nguti nyinente ayinente 500 konka ya rwara najo watayibwa kwegusa atecho nikibaro ki nikibaro kikonka mukozere progress mpango na mnonga abantu bita mu kato corridor kandi jeno mugumene mubejesa kujana n'abandi bishop na n'abandi batakatire mekibaro bateke mekibaro so reka tukore kumwe reka twege kora kumwe reka kugira business
okagigireka kunigeka kubere kizibu reka business kubere ecyo mugasho kandi nyoni ntekateka waza ku achieving ecyo kwanta byona notekwa ku buryo w'amazima abantu bamenye ngo bareta kasente koraniro akasente noza kakozesa ekiki twina abantu binjomu aba investingiro mu bantu bakabura ne sente zabo timurimo barimu echa kabiri notekwa kuba no handike bitabo notekwa kuba no handike bitabo ato kwandike okubike bitabo so kwa kwa no bike bitabo abo kwa okubike bitabo kikuyamba number 1 ni omuntu yija ari kwenda kukama kasente ni cyangwa munonga yarebo mu bitabo nyowa waye tandika kujoti mbwenu noreba uriyo no byiho mu mutwe ni nyenda inkwata accounts zawe ndebo ko kutasya ndebo ko ri kushohoza ntakaza korengana na deal maker umwanya gwa business maker hakwimwe abantu abingi muri ba deal maker na nesente zimukushohoza timukuzimanya imukuzi cyanga no shoze mtu ari kumuru nako konka wakubarira he kuruga entasya yawo zuronda zibura oshanga no yeguza umusako kuza kushashire ndijo sako I think it was things fall apart. Unoha? Yachi no achebe. Ishe wa unoha. Nubo bajire kubanja. Kuyakire yo kumubanja. Mshiya mjati noreba sikecho. Ati wanchera. Ati nishazinga. Ati nishahe. Mjati noreba sikecho. Ati wanchera. Ati nishazinga. Ati nishahe mwati noreba sikecho ati reba nyine habantu nk'ikumi ogogwa inehora ine 20 gogwa inehora ine 1 gogwa inehora ine zingahe ati wo inehora ine 2 ati buri line mbanje so ntekwa kumanya sente zitu azikuruka omukubika je bitabo no exempt habwachi withholding tax nogo mushango nogo timushoro kureka ni sente ezi government eri kwihaho nkaruboni neberi ruboni narisha advance ni your boni narisha advance ni your boni ngwamurira ruboni okwa government neteka ntokuza kubaraje bitabo byawe so ekujangwa bana bakushashura jeno kasura wano shashura company Tayebwa Limited tema ho % ya mukaga ojipereze kujankwari tunyago mushoro tuzitware hako kwarije kushashura mushoro tubare sente zo mushoro tubanze tumubarire kaine yo credit na rishiriboni ya % ya mukaga aliongerereho atoping up hata unichimanyisa ngo nubakwata sente zawe baguma bazine konka ko kubaraje bitabo byawe oya applying mu URA uteka yo application ojote bitabo byanje birikirini mutwire timukumbanja kumare myaka ari gano bane bende myaka nge kateshi nebiri narisha erikirini emyaka 3 ndikirini bagira ngunga kasura Tayebwa Limited gumo mushashire sente ze yizona wakireba utakaza kugeza wakwatirayo hawo kuba numwesiko now % ya mukaga orire roni eyo rukushashura % ya 20 ejeje cyamanyisa ngo roni yawe yazarya 20 hati business yawe noza kuziye no shubire mito y'abantu nonda kuziye echa kabiri ebitabo byawe byababirije bitebekine na waza kweguza umwete bakukushaba umusingo habo kwani bakureba orije amabanja gawe no gashashuraje government ine rubanja niwe umusingo gwawe ni character tihine umusingo gukira yo muri life nke mico yawe
tiguru oyatororo gireki emichwe yawe nigwo musingo gukirayo kandi ogwogo musingo mukama kaguku ni wori kweshara mu kuwakozesa so wakozesa je nigukubera umusingo nyonka tandika banka y'abacharo wanje temaka sente kache kingisiza ija nyongero miliyoni 100 hati katesha rugire yatwara yeba yegeraho hati na watandikire nayo yakwasire konka banka ito atandikise miliyoni 5 omuchara ryaho myanya bashisha so kwagira ngo ntuza kuba ntuguza abantu sente hatariho umusingo kureka umusingo n'imico yawe hatariho umusingo kureka umusingo n'imico yawe wisha natambura niwe abantu nibatandika kunsinikira bwa message bakuntera warning kango byawe kabyaho ikiriza Obugaiga nyowe hati kunagira mu politics business zanje zona nazikwasa umucyaro 100% but transparent yoreka abantu bawe okori yo nokore reka kugira business za family utakwena bareba account ni baje no open the books babirebe ngwano tondorere mpume binyobwa bitondoro uri kucyuriza kubariza kubera ngo kabikota ejeta kabikota ryari kana mure nacuriza kino rakuberera konka watandiko kabishereka nibakubera ngo sente zitiro mu kukwana ngo sente wazitoza nkahe wazitoza inga be transparent babirebe bamanye abwacho mucyara wawe utari kwenda ngo manye ibizibu byawe then no hora abimanye so be transparent ekindi reka mbagambire hati enseri yo netambura buri myaka 25 okubara kwita
buri myaka 25 hine kintu kikwijamu kikahindura ensi buri chenda I think ni chenda nesha chenda nena hakija internet okay hatijire technology ejeje WhatsApp eje yero kureba nebasa kubeya mani konka nebasa garuka kuberekiza hine mweno namnonge mwe myeteria n'abana banya amanya wareba namnonga abo bana batwarani bekingirana mu bishenge batakwigura mumanye a lot so internet age artificial intelligence emukurira so akatekamu yatandika yajibuza bitnyo abantu kabata kunkunda iwe nonkunda yajeti yes ninkukundira kimwe ati mwenu mwite eti mwite nyowe niwe nabakwanga na wafa noza kwijo mu life yanje yo hari amashemero ragonga wateka mu Google ukateka mu case ya Jesat Singh so yamu encouraginga umwana yagenda yaguruka urugo rwa Queen yatamu munaza kwita Queen bamukwata so no kuza kumuchebera bachebera bashanga ngo chatbot artificial akabwi no mukazi uwo mujini gwa hasi mukangwetenzi so ati ariyo na serving emyaka mwendo umuchomi abukwa bakamukwata so karimagezi ntubasa kuzejuni saje na namunonga twareba abana bitu karimageze zintu zejunisa kushashurana zejunisa kora hu business into so business zawe hati notekwa kuziteka mu karimageze cyo kurebera niyo business zanje to cinshashura cash no mu business zanje kandi nyine mu business zikudiringa n'abantu bari roko aba boda tinkwakira cash payment kar mu agent banking kar ho mobile money kar ho momo senteze kanizireta za covid kanizasiga hoye bora habwa cyo kwenda cash sentezi kandi bagenda bakaziba ba umuntu yaza kuriya bakamushashura akazitereshaho akavuga ati bakanjashuraga onoja nokora ki insisting abo kudiringa nabo obaje tunyaka sente nabo okachereza kansincha mobile money nichikuyamba kurataka sente kawo manyayika atora chikuyamba kugira record waba nozo mu banka kushabaka roni oboreka record otirebe ntase yanje ne inganeti kireka kutuma sente zatu kuri abantu murisho waba nozireba nenzibu nizanguhisho bono jangwa abwachi bamaraya beguzana bahinura nabo kujya kumukureba mutwarwa konka yashwekireho oni ojwire nankire ngustani tebra mhanda yakuza kumbona na nti kuba naterokire
So nikikuyamba na no kubikaje ebitabo byawe na no kumanya ibyawe kubikutambura. Now sharamu mwino obuzibu bwo kutasharamu oramuzitaka omara omwaka noramuzitaka narishi nonda kuguza oguma noyetorora niyo principle yanje mu business no kujya ngo akasente kinabone rizo kakira kanyencha kare hariho abantu ngune ngumi angogwe tokaguro weye ngunaramuza kumara omwaka noba wayingana nko musigaza ari kusiba natambura harubajiro mushiki murungi atine cyagambire ha muheru no hendo uri kutaha miza bugenyibwe kandi no joye kwaza hata ukamwetorora aho tiwasharamu waguma no yetorora amheru no jo kutaha miza bugenyi hey then manya bari kudiringa nabo manya abari kudiringa nabo ni baha n'umuntu cyo kwesiga honi waweza arufuro mwana wawe abantu bona batandika bakarira itite omkunegotiating harechi tweta zopa ni zone of possible agreement wija rikuza kwajana n'omuntu omanyengu notekwa kujechi waferwa na wagire ki yajachi so ni zopa hatkati jirengu jeji niyo raini ya yobuzibo butwine okuni red aha ni green. So ijori kumuvinga uri kujye kiwafero utakaye tuwarageno kasore kiyagamba tarakoze zamani akabanza yagenda yagamba no mushije yare marwe umurimo hina bakwikirizo muri violence ngunye namani nyine kifuba kare rinda nsire kuteka mama gusa injira Wangano shimwe bigambo bibagumira kunu. Yaba no teka. Eka nchoboreje. Yaba no teka ngu violence ne shobora buri kimwe. Reke ensire gateka meho. Nde ya wa giterisas. Noza kujiroti mpako obinge hompora. Habwa chata kwezi ni sa violence yaba ne kora buri kimwe. Mwebali munonga Right Honorable Nani Shabatwena, we give him a standing ovation. Tumutere mungaro twena twemerire ahabwe sechi achemerire. Thank you.
hangasimwe habwizoba rungeri hangasimwe abo Ekitaramo kamange okitinisa munonga speaker w'ishengero ritu kamange general basora abagenyi bakora baryaha bamemba parlamenti abantu bakuru mwe n'abayija kamasimwe imbanza no kusima abana baitu abatandikira ikintu eki okureba ngu ketorori hanga kikozere umurimo muhango kandi tana Kitaramo cyonka kureka kikwatize government abo kwa banyankore bagira ngo ekegambe hungurire tagamba inshaba